nganga nai on le taia Ame o le la ua punitia po I puao E sau malua fa asusu I lawa la au Sa sala le punga la au mata la uau E tio fo I Samoa fai o na taia E amatanga o le aso Faafofo o le olanga E tae au nai matani ufea ngai maleata E tala le lei ua so ai nei Samoana So ti tau pau le sua malie o le vine ula Pau fonga o le lupe luma o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso fo ua foa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa fai o na taia Le amatanga o le aso Faafofo o le olanga Le taia o nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soko ai nei Samoana Awa mo malie I maunga E asofo na valo ia I mapaupauna E inga ua paako ia Tuilaepa Tangata soifua ua oli Faafetai Tio fo I Samoa fai o na taia Le amatanga o le aso Faafofo o le olanga E taia o nai matani ufea ngai maleata Tala le nei o aso ai nei Samoana Le tio fo I Samoa fai o na taia Le amatanga o le aso Faafofo o le olanga E taia o nai matani ufea ngai maleata E tala le lei ua so ai nei Samoana E eri tau whinga ua maua fo ile nei lao ma le tau o nei aso. Ia, mawhai e fo I ono tātou tue whaafsanga I Manuia o lo tātou atua. E eri manatu whaifo silo alo aso tātou vala. Ia, ona o la ulava tautua ma o eta I tasi le vai aso, o le aso lua. Pitai o le aso fo I o le aso e atofa mo le fionga ia Taulapapa. Peitai ia o le fionga ia Taulapapa o lo whai malanga o lo o I le atunu o Samoa I le teiminei. Ia me leo o toe
no atu ai lenei taimi ia e whaauau le tautua le siufonga o le tae au fou i lenei fo i vai aso. Ua mawai atu le aso na nafi o le aso pa ia o le atua whiangai malana au kirisiano. Ia o le aso na peina tūtūrala i eilana au whainga luenga i so se whatawhai taulanga i to tonu lava o California o isi se tete o Amerika ia maona territory i ai whainga malo o Tuilaepa Manua pe o le aso na nafi o le aso sa tūtūrala i ai i pulela ese i malu ese ia ua lava le i o latou tiute ma o latou faiva ia o le tauasuina o le ipu o le feʻau le ola le ipu o le tala lelei ia i lea fatafai-taulaga ma lea fatafai-taulaga ia le foi lau ua matutu vae mai le i le aso lona lua o le vai asosā ona nafi le aso muamua aso lona lua o lona tolu taeao ia seʻia paia foi le aso toʻanaʻi ia po le ua faaigoaina o le aso fitu ia le mafaiā ona asa manatu malagona ia o le agaga faafetai ma le vivii faiaʻe i lo tatou atua ia ua ese lava ia mea tatou te nonofo ai ese tiute mafaiva o tagata ia peitaʻi e lauga tasia tatou i le ola ma le oti lea laʻu tatou aulia mai lenei tuaso faafetai i le atua o loo e soifua ma o le foʻi ua ou nofonofo atu toe maua avanoa tatou te toe feloaʻi ai ia mafaauau ai lana tautua o le aso sa atofaina mo le tatou pokalame o le tautaiaʻe galuega i tiute mafaiva ia pe ona ufai atu o loo i Samoa ia le afioga taulapapa i feagai tonu ma le aso le foʻi lau ou safaʻi atu e faaauau i lana pokalame masani e Fasa Le Vale Ae taunu'u ia o le pese masani o te faatalofa atua iā te oe e oe le taeao o le tala lelei i ona upu e lagona ai le soifua saafi o le tagata e lagona ai le natura o mea o le foafoaga o le agi mai o le savili o le lele atu o le manulele o le paʻū ifo o le laulaʻau o le manogi mai o fuga o laʻau ia o vaega uma na o le matagofie o le galuega foafoa a lo tatou matai le velau faafetai a lenei aso ma lenei asogafua aso lua feagai ma nisi atunuu o le lalolagi po fealalava o loo tala faauto i ai ma au mauai ma nonofo ai tagata o lo tatou atunuu afai oo atu i ai le tautua o le siufoga o le taeafou i lenei ituaso matou te faatalofa atu iā te oe i le suafa manumālo keriso o lo tatou alii ma lo tatou faauau ia se vaega o lau tautua mo oe ia pea uma lau le pese lea o le ataina atu a vele viiga i le atua ia ma uta pena i toe se tatalo e amata ai ia e na te taiala ai le tatou auaunaga o lenei aso ia ma faapena lava ona papaaveloa ia le tatou mafutaga o lenei aso pe a maeʻa le tatou vivii atu i lo tatou atua usi me lava fo
Waso ona ori nei o matou loto ia te o Yesu. Faafetai, faafetai, faafetai tele. Faafetai I lau mea alo fasili o leola ia I matou. Faafetai I lau tausinga I lo matou ola, I lo matou taoto ifo momoe ma malolo ma le ala le usu fe au mga luenga o le whanau le o atu ma le fo'i mai ia onga. A lea o matou o mai le ni tula Afiafi ua soriata le la ua ngai na mou atu a o lo tu mau pea lo vi inga I o matou tu faafetai tele I mea uma o e whai. Ia vi ia oe whaavau so se mea matou te mawhai o le whai. Vi inga e pale oi vi inga o le atua sirisiri ese le aisi atua siri maoe. O le tatalo, Manuia le tautua mai au nanga o le nei aso. Samoa Faafofoga'aga tātou malau fio. Whaamangalo le tangatanga sala tamai. I lo suafa Yesu. Amen. Mua mea mtau sa, fo ilo na vi inga ia teia, ma o tātou whaafetai leanga le lei sili ese o lo tātou matai. Tai mailo soi fua mana wola, ia tātou tue pepese fia. O manu fele lei lungo o fanga ma pepese fia I funga la au, I funga la au. O le tangata soi fua I lona maota ma lona lawa, le ala o le tae au, ma le taoto ifo le afiafi. Ia pe fasanga e foi, e tali le sua, ia e whapena winga o le olanga, a lo soi fua o ina, le na oe ma o tangata Samoa na fua mai le soi fuanga, I le toinga o langa lea. Le mwhai o no tātou te ai. O le whamoe pasi atu I o tau walo mani a tātou whanau. A ua sipa I lava ia tātou whanau. A le me mautinoa ua umana whai o tau tiute, umana whaia sa ngā luenga. Umana whaia tātou ngā luenga, lea ia se matua valea o le neilalolangi. E tau ma whaia o maila na whanau I o whai me se ma mea whale tonu. Tātou uma o Samoa o tātou tiute ma whaiva. Ia e tau longo, ia ma tau ma whai lava e tau tua, ma tau ama le soifua ma le ola, o tama ma teine o tau walo mani tātou whanau. Ia Manuia Samoa I le lumanai, le ngata o Samoa I te tonu lava o Samoa. Ia whapefo I Samoa o ese mai, ia ma ese mai malau ele, ia po I tātou fo I le ia o ta ua whapalangi o le diaspora, po le diaspora. Ia, o te whatalawhatu Samoa I lau whafonga, I le nei I tūla le Afiafi ina ua tasili minuti te ai le tūla e ono fitu valu I eli tātou malo whalorungia o le nei aso. O se te mimomua le ua mātarutano atu ai ma le tasi fo o se lango
lango malosi o se poutu toa whiangai ma i latou e langoina ia le vaenga whaupwhai o lo tū malo i le vaitau nei ia whai ma tausia le tātou malo i o nei tu uma o le Afioga i le tauwhia le maritoa Taulapapa-Victor ia le nā o le a whapena masani eto tele o tātou masani fo i on whaatala noa mai nisi o le tio i Porkalame nisi o le tio a ste mua lea ia whaato a mawhai ai o na mo so wavanoa ia mo fo i se wavanoa o le Fionga i le Taulapapa ia e mate whasoa ma mātara noa i le tūlai valu o lona winga o lea whaato a te ale tūlai ono fitu valu lua i tūla o momua ia ona o tātou wheloa i lea mafuta ia malana auna o le whamoe o nei mea o le whamoe o nei whaataratara noanga ina ia mawhai o na tupu ma whaatupu ina pea le malamalama ia whaamalamalamaina o ia mawhauwhaunga ma whina ngalo tangata le ai se mawhauwhaunga mātou te whaaleangaina se tangata soifua ai o mātou tiu te mawhaiwa ina ia mawhai o na whaamalamalamaina so se Samoa o lo o teme e leo e whememe ai lana whalongo wa le ai se mausali ua tau mai tau mai luma, tau mai tua, ia le mautala. Ua le mautonu ai le whaafonga a le tangata Samoa. E o fo ia i tātou te saili i le atua i le ola whaaleanganga. E le mawhaia o no tātou yoe ato atoa le soifua le ola i le ola whaaleanganga o le tangata. Pe a le malama le tangata i lona si o manga. I le mea o lo si o mi ai o ia mai ai le aso sa aso ngafua, aso lua, aso lulu, aso tofi, aso wharei le aso tō nai se ia Tuilaepa ia le isi aso sa. E ao o na malama i tātou i mea o lo si o mi ai o e mau. O le winga tonu la na o le matu tautua ma le unanga mo o e Samoa. Ina ia aua lava, ne i lua fesasi lau whaalongo ma e whapea ai. Le ai la se i sao o. Ai pe se fo i lau interpretation o la mātou talano atu. Ia halu pe ma le mauti noa. E le lei le se i lau lava, imaginations ma lau decision making. Ai leanga lau whaasese ina o sa mātou tamawhai atu. Ona o le tangata e favor ia te oi. Ai tatau ona o tātou matamata tutoa. I le manuia o tangata lau tele. Ai o tele i a mata o le tusi whaitau waso o le vaiaso le nei le tusi whaitau waso le whakasa. Whai manatu au tū o le vaiaso atoa. O le whaitaunga o le tusi o e seta. E seta na e sera mia e seta iopu salamo whataoto. Whai launga pe se Solomona. Pe Solomona whai launga whataoto. Backwards salamo iopu e seta. Le tamaitai o e seta. E seta lalo na whaitaunga le nei. O le vaiaso atoa nei a mata mai ana nafi. O nei, o tae au, o le aso solulu tae au, aso lulu, aso tofi, aso whareile whatoa umai le aso tō nai. Ia le mata upo le nei vai aso. Ia ma le whaitaunga o le tusi o e seta. Ia o au lae o te launga i le whatasinga le pūlenga ono whatisa o le mato pūlenga tūtutonu California tūtutonu le aso tō nai. Ia, peila o le tusi lea e seta, lea o te tapena iai mo le aso tō nai.
Ia, o aʻulina ua ma ia le tofiga a le ʻaufaigaluega totofi a lenei pulega ia e fai aʻu ma tofi o le matou pulega i lenei aso toʻanaʻi e faauma la ia le faitauga lea au o fiafia o te amata i lea ilo le manaia o le tusi lea alu foʻi le faataʻitaʻi le faitauga o le tusi lea manatu autū lana nafi manaia le feʻau na aumai e le faifeʻau o le matou ekalesia sunga ia aftiti o le manatu autū o le aso ana nafi o se fafine o se fafine tetee o le pe o le manatu autū lena a woman resists le aso na ana nafi na ia le feʻau ma lona introduction ia ma lona aumaiga ia e faamalie loto e se foʻi le tunao mai ia ona o le tetee o le tamaʻitaʻi o visati vasati o le toʻalua o le tupu o asuelu ia pe ua mau o toʻiga mea fulele ua inuinu le uaina a le tupu ua taua le mea ua ona ia pe ua avatu faapena manaʻo e aumai lona toʻalua ia le tamaʻitaʻi ia le faletua o le tupu o vasati na o mai e te faamatamata e faatilotilo i ai ia e le malo tagata ia pe ua foliga mai ua pati ma po ma pepese ma inu uaina manaʻo e aumai e faasiva pe leai po le ale toʻiga toitea pe faapena uiga o tatou ia o lona o tatou femitai o tatou taitoʻalua ia pi faapena ia e pi manaʻo te vaetu ia vaai mai tagata i le la lelei o lou faletua ma lou tausi o lau paaga o le pele ia te ia pe anai uiga mitamita faapena i le tatou itupā e o'o foi lai le tupu o le tupu o le malo me tai ma Persia au manaia ia situsi ua pe ua uma nei lau faitau le mataumuamua pe ua faatupu lagona le fiafia e faitau le lona lua faitau lona tolu uma lelei ia mataupu sefulu na faasolo ai lau faitau matagofie o saʻili ia e le gata o i latou uata mamai i latou o le tusi paia ia ma i latou taʻu historians o le a foʻi le latou vaai a o le tumutumuga o ia mea o le fesoasoani mai o le agaga paia e na te faamatala lotoina iā te oe ae ou te amata i le aso lenei te amata i le taua lea o loo vevesi nei o le taua ai o Isaraelu o le nuu o le atua ma tagata Palestina e lē toe tau faamatalaina e lē toe tau faamatalaina iā te oe o le tagata saʻili o le tusi paia ua e manino i tala faasolopito o le history o mea uma ma le a fuafua maiga oa o eleele o le gagana o le lanu ioe o tulafono o tumaaga o aganuu o aga i fanua ioe ma lea i tuaiga tagata ma lea i tuaiga tagata o e tutupu mai iā Isamaeli o e tutupu mai iā Abraham o e tutupu mai iā Isaako o e tutupu mai iā Iakopo ma faasolo mai lava seʻi o'o ma le timi nei o le tuʻumumusu a le atua feagai ma lona nuu o le faatinoina o mafutaga o le faatinoina o feagaiga e fai oe mo nuu e fai aʻu ma outou atua a le mea malie a tatou nonofo lelei ma o tatou mafaufau i ai o le tosi la le a eseta a faasolo nei lau faitau te faitau a e faalogo atua pe se love story le mea ioe te faalogo atua pe se love story e fa'i o le leai o se igoa o Iehova o le leai o se igoa o le atua e amata mai iā lau faitau i le mataumuamua
tau i le mata muri e te le mau ai se ingoa o le atua. E le ta uai. Na fai tau ale, e ta moni ala utala le fai atu, e alu fo le fata i ta i le mele o te tala no atu ai. E te fai tau a, e whano atua. So le, se pia se novel le mea, pia se tusi fole le pia se fiction, story. E le pia se tusi pa ia. Au pia se love story le mea. E so le se alu, ne te ua fai atu. E uma le tusi e seta. Pio e fōringa mai i ate o e mau. Ua le se tusi pa ia le te whaitau. Oi. Ua e whapena a whaitau o lea la le au mai ni le tala. Ai ana no le mea lea. Leanga o le tupu leo asueru. O le tupu o i tonu o le mea le tau o me tai ma Persia. Po Persia ma me tai. O le ingoa o Persia le temi nei. Tamalana o le tu o le taua atoa lea. Oi. Tama le o le whapea o lea la tu te fundinga le taua o lo tupu nei o tangata Palestina. I tonu ale ai lea o ai. O tangata Persia. O lea o tatu whaingoina nei i le Iran, po Iran, po Iran, whatever you call it. A Persia na tem nei. Tiro la le taua le te minei. O fio te aru la tite si history al mele. Ne ifa manino a tili e o tu la ngala stonai. Ua manino mamala malama. O le ele la le hota o Iran. O I na ola il tama ita I utai alea. E seta. Na ola mai I le sio manga o tangata Iran. Pio o wai foi ingoa Persia ma me tai ia leo tatu po pi malo tatu fa ingoa ina aso ne Iran ma Iraq o Iran le tu atonu o tangata Palestina pe o le o atunu te tele ia pe o le o Iran ia o Lucia o Saina o te atala o Lucia le whaatotolo solo sita mai oi foi sita mai atu nu le whaatotolo solo Rusia. Le ai whala Putin lona fia tamaleanga. Ia ai mautinola o nei tangata o Saina, o Lucia, o Iran, ia pe go against ia Israel. Oi, e matango fie. Ona o tusi fai tau leo te fai o tusi e seta. O le tamaitai o e seta. Ina o le tala whaasolopito I le se lau tausanga I luma atu asuelu. Na tū lai mai ai le tupu o ta ua o lona suafa. Ku resa sili. Ai whaalongo whaila le upu lea o le savior. Le upu lea ta ua tātou o le whaola. O inana mua I langona I le upu lea tutonu o le nuu o le atua. O le latu alanga le na alanga I nai ku resa sili. O le whaola. O le whaola tanga. Na Ukraine. E whaala la solo le fia o Lucia. O lele tali lopo la tu nanga ia ina amata mea le taua o whaatotolo e sineta ma Ukraine. Ne ia mai whaala la le paua ma le malosi. Okay, anyways, back to Esther. Teno Esther. Whai maila le tala ina ualu watu kuresa. O kuresa lea na ia whatu ila loina ia le tupu o ai fo ile ngola tama nepuka nesa. I le fitu se furu ai o tausanga ma whatu ila loina.
O inana to e mau ai le avanoa o tangata iuta ma peni amina mana tua fo I roa o lo ave I lalo I o lunga I le tu I matu no iai Israelu ma isi vaenga Israelu. A pe tai o le tu I saute pe o lea la na ave I Papunia. Ia le vaenga o sa iuta ma se vaenga o peni amina. O le tama lola le totonu o le tala lea. Mo le Morodekai, Morodekai. Fai mele tala ina ua whataunu uina ma fo'i loa tangata toi fo'i e ati pāu Jerusalema. Ai toi fo'i le tupu tau ua I lona vai temi kurisa le sili. Toi fo'i I me tai ma Persia. Ele fai mele tala ele toi fo'i uma tangata I Jerusalema. Ai ei tangata na fo'i Persia me tai. Ma avatu ai ma ola I totonu o Persia ma me tai. E ola ila tenelo e seta. O I na ola ile tenelo e seta. Ai le seta ngata Papunia. O ana nafila. O le manatu au tu o le asona nafi. O se fafine te te. E afua mai ina ua fai foi le pi ofisiau le tupu o asuelu. Ewa. Mai ave ai mai lon to lua e sei. Pe fasiva, po le hase me fai. Ai musu vasati. Nela ye li tatu bu te te vasati. Mana ia foi la le tu na mai nafi I le matou. Ai o le tu na o tilo iai. Po o fea ma fea. Pena te te e seta, ona o le manana to e seta, e le se me le alu le taimi o na ailon to lua, ma wha matanga tuai le o ia o le tupu, ma le whatu o le tupu, na ia le usita I ai. A o le tu silionta o I le mea lea, o le usita I ma le te te o le matai lea, o le a matanga na o le whaito toa, na tatala e le atua mo tangata o lona nu. Ewa. Mo tangata iutaia ua no nofo I totonu o Persia ma metai. Le ale fai totoa. O le te o le tamaitai lea. A o le ava noa na le fia le tupu. I matapen le lai o mari talo na lua. Le I ele fe au le aso. O se fafine ua suia. A woman replaced. Te ele mtau mua. Ai suia I le mta upulo na lua. Mana ia fa no fatua fai tau au ili ne ia. Ai. O no tatou loa lo la ia lea. E uina le ta uar sua fo le tua le tusi a toa leo e seta. Ai fo ringa mai. Tatou te le o loa le atua o loo ngalue pe. Le ala e mo ile ta uar le ngo le tua le mta umomua. O le te o le tamaita ilea o vasati, le fale tua, na fai ma vanoa e ita I lo le tupu, ma fai toto a e ofi ma iai le teine, tamaita I o eseta. Ai o mai lona lua, ma ne I o le tala lona lua. A tangone e fai tau ma ili lei. Who knows? I lo ula vai lo, o I tonu, masalo o I na fua mai ma faufaunga. O I lātou na urua I tapena ina, mea I e tau o beauty pageants. I po mea I o tau ne tātou o Miss Samoa, o Miss Pacific, o Miss World, o Miss Universal. Ai tilo ne I rules ma regulations o mea uma whapena o le tusilea. O le mataupu lea lona lua. E le ngata ina whai atu le tupu I la tupu poto ma le au e nuke ma au auna se o la sa ili maniti a whai e te ero tōrua o la sa ili me e mana tua fo I o tū maanga a Persia ma metai e na o le fitu lava I tū malo o I tū malo na e fitu e ma whai o na whai a wā I ai so se tupu o le fitu fola I o malo na ave ele ave ai. Te o mailani teine.
O mai lani tamaitai e nonofo le fale le nike na te tausia. Fufulu mama e wha mama tino. E uu le suau u wha manongi. Tenia nei e to fitu. Maua, ai sau e lo I ma le o le tenia la lea. Fai mai le tala. O eseta. O feoti o na matua. Te lilo bena feoti ai I tu tonu papironia. Po fetonu ni mena feoti ai. Mana tua. O te le lopo en tusila eseta. I have no idea. Eoi. Pena tusi eseta. Pena tusi lo na tausonga. Lo na tausonga le tai au. O le tama loringo ya morekai. Morote kai. Eoi. O le tai au ai utai a. Lea la tama lea o le karien lea. O ia na tausia le tene leo eseta. Ia na ofi mai eseta I. Ofi mai ai eseta. Tinga na matamuli le tene. Fe vale le tene. Ai ina ua fea ngai malona tausonga lea na tausia le tene. O tatane na taptinga le tene. Fai mai alu. Se oso le mea. Oso le mea le fasa. Oso ye tonu. Oso vai lua I tonu. A ia aua. Aua ne e ta ua. Ne mea e te sauai. Eoi, matau tia. Aua te ta ua le me paua le mea olo walu ai. Se ia o ina. Ina fai e seta. Eoi. Matau po. Nei fa umi lau tala. Ai, o vahanga umaia. O le taua na o le so ta inga le na o le tala le ia e seta. Ma le taua o lo fai nei. O I lātou o lo tau ama ma I lātou pei o lea e tua o le taua atoa le nei. O I le lau ele lea na soifua maola mai ai tamaitai o eseta. O le iutaia na ola mai I atnu ese. E matango fie. Ai fai mai la le fe au o le so. O se fafine ua suia. A woman replaced. Isea. O ai na replace. Mai vele I le mani o tala. E fōringa mai le tala e ui na le aise ingo le atua ta ua I le tusi atua e seta. Fōringa mai ua le aise atua. A o mea tūla I mai to tonu o le tusi. O mea e whaia e le atua. O mai nala utala I le vanga lea. Langa o le tele o te tala noa ai ma la ulaunga I le asato. Nai. Ioi. Au te fifia I le history. O le background o le tusi. Ia matulanga uma ina ia mawhai o na tupu o la ola I le mawhau o tangata whaitau. Ai mai wala tusi la eseta. E te fiu e su e marikenese I le e soto. E te le to e maua I le sua for tusi la. Ile o toi tau pe o isi tusi fo ile le whaonga tusi e tau mai e le eskielu e tau mai e le tusi Jeremia I lumo feng e te fiu e toi su e se tusi o tusi pa ia mai e kene se e tau le wharinga e te le toi mawai se ngoa le tusi o le tamaitai na whai ma whaolatanga I le ainga sa iuta. O le tusi fo ila lea. O I vola o le so me le simta upu. O mea e tumu I mea fau. A eva ai vola le tau o lo fai nei. E fōringa o mea fau. E leni mea le se tau o ftatupu nei. E fau e a fua mai le tuanai. E a fua mai le tuanai. E mwhai fōin tatu whapesole. A le pisa I tangata I le nei atua. Eoi. A le vevesi ele la lolangi le nei atua. Ma le vai atua ua lewa na no nofo la tangata I lau ele. Kana na fo. Ai a vatua I ailo na nuu. O le nuu o na filifilia. O fea le mea la toi momono tua Israelu. O le ua fau ai le mau tangata. O tangata tino ese o tangata mauarurunga. Se fau tatato iei. A o ina tatou to toa le vai iei. Tau te tilo foi la I le atua lea tatou te taritonu iei.
Po le ale to inga tua. Ai po le ale mafaufaunga o tātou. E whaamatala i le atua. E le o le mafaufau o e mau. O le atua pule au au. E oe. Pule ale atua ia. Aisia. O le atua o le atua. O le atua o lanu mangangana. O le atua o atunu. E pule au au i dominion. E pule au au le atua. A mai foi le tusi atua lea. E uia ina le taua ai le ingoa o le atua. A o me whaatino ina i totonu. O i foi la le tau te pepese ale upo le. O mea na e whawhau e te toi tau tau ia. I tonua. I tonu lava e loa toi mea na. Fai tau o toro la so o atu le mta upo e tolu, mta upo e wha, mta upo sua malie lau whalongo longo. Wa sua malie lau pe wa foi le te fai tu. A e fa solo ni lau fai tau. E te fai tau wa fa pesole. Se pese tusi pese love letter. You know, instead a Bible. But it seems like you're reading a love letter. Trust me. Then go read the book of Esther. Right from the chapter 1, the verse 1 down to verse 10. A te ola le fai upu I le mta upu se fulu. Na tango le fai tau le fai upu e lua. Poninga pe e a tata mai. O le tusi la vaia. E tau mawhai le tusi tala whoever the author, whoever wrote the book of Esther. E oe. E na nau le tusi tala. E a watu lau mawhauwhau, lau finangalo ma lau mawhauwhau, ma tali tonu ina. O le tusi o eseta. Nothing but the truth. O le tusi e pa ia. O vaenga, o folafolanga, ioe, ale tua. Ngata ngala ioe, e a watu whatasi ai mala whatalo whai ati o Samoa. Ia, ona o pai mai rola ia le I le me masani ona utano o Samoa. O ila tō maliliu. O ila tō uanga iai le vala au ale atua. Iai tangata o te loa na utana noa iai. Peitai. O le mwhaina uto tala noa iai. Aisea. O iai le vala au. No ta mawhawhau ale o teita. Po le ale va ai alo ta fili a teita. Po le a se tangai a oele na e whai au mau fili. Ai te iwa uoti Faafofoga'aga. O le ala va ai ia te oe pe a whapea o te turi a pū oe. I sota le fia ma sota ita. O le ala va ai. Wha ale tangata soifua. Wha ale tangata ola. Ai te iu whai mai talo whae. Mana tua fo isi tina. Mana tua fo isi e li fo I le te ita iai. Mana tua fo ea. So le wa. O maliu. O le tangata la te loa le tuinga tangata ina. E vai mo le tangata e sa oa I ele alofa. Po o a mea na sofa ai le ola. Po o a mea na whewā tai ai ma le tangata. E te whaalongo ina. Ana loa kere ika Yesu le. Ana loa e ta tele tutulo ina. O le tangata e manu malo pele ita. E tau rufe mai. Faafekai woki ai. Faafetai ai. Ai te manatu. Mana ia si tusi la e se ta. Pe a whai tau o ili ai.
o le whaiunga o tusi. O te launga i le whaiunga i matu tu whatasinga la stonai. Aolona teimi fita ma le teimi whaingata. O ila tau pena i lunga, o pe ua vice versa le mea pe ua mai anga i lalo na whai mawhili, ua whato i lalo ina. E ila tau na whai mo la tau fili, tasi atanga talili ua mea. Na o le atua e ou, oe mao. Po le a ma le a le whaingata o Israel. E pau ale o tala le tua. O te mua, o te mulimuli. Se whautai ai. O lona winga i le whenga tuai. O le atua o taua. A tatou tilo nei le atua le tatou talo i le au malpo. Sole. O le atua e tau mono na no. Le taua le lo whainei. Pei tatou te whesili ngi ai le tū la fono aua e te whasioti tangata. E le whaingo fie na whaawasenga mea nei. E le whaingo fie na whaamatala se ia i longa ona. A o ina le lei i tatou. Mena le ina o tangata i mo meo wa onga whawhaifi au. Ia le ngata o i latou e talai i tala lei. Ai o wa umana ta pena wha le mawhawhau. I reo tui ngā me fo le lolo si tama i mea i te whanau ua pese mai lunga. Na pese mai lola i le lunga. Ua condemn a toa mai ai. Eoi. Malou tangata Samoa. Eoi. Mena i lolo si tama i mea le titi a whapea. Na wa airo la ia lea. Ma tātou whetā ngofi lo e tuu whaatasi le ola whale anganga ma le anga nuu mai oe. Whele me tau me tau le ola whale anganga. O le ale me tau le anganga. O le atua o le anganga la vaia. E le se me si le atu nei lo le atua. A o oe la vaia ma o tātou. E le ai se teimi e whai ai oe matua. E le ai se teimi e whai ai au matua. O tātou, o tangata, ngasala e ola tau mawhai. A ua tumu tātou le ola fiatua. A le tasi le nā ngasala. Le mawhai o le tangata. O lea. O le aluatu aulo na mawhawhau te a mai le atua. Hau whai ai lunga. Ia ile vaenga o lau tala noa, te fia tala noa i ti le mea lea. E isi whai au na e tala voua se li. E tala voua. E au le lei tangata. Le lei lana tala noa mai. Ai isi vaenga o lana tala noa. O te le o manatu o te tango e condemn sana a o onga ua mai. Ai taua ina o tu watu i ona au tafa. Ona e tala vou asieli. Tala vou asieli o te le no foi po le ale lo loto o lana ma. Ai whaan tau silisili ma le tuspaia. Vai nei ile na whaonga ina o le whaaleanga ina o suafa matai o le anga nu, o le atu nu. I lona whapea mai o le tui sa mau, o le namlau ulu, o le mali e toa, o aisi ngoa na tau. Le ano i ngoa matai o i ngoa taua pe taua loa pe le taua loa. Ua manatu lava lea fo i eli whaife au malona fina ngalo. Ele ni mea mai le atua. Ia. O lona manatu. O mea mai le vavau. E sao, le foi fai mai tu spa ia. O ai e ona le vavau. O ai e ana mea o le vavau. Ai ua fai mai la tu spa ia i tātou. O matai Samoa ele ni. Tau te tala noa lo le mea o le suafa. Tau te tala noa lo le mea tau o le ingoa.
o tatou talanoa I le ngangana. Ata sile vanga o te fifia iai, o ngangana. Ai o foila tango foila sa ili ia le tusi le ta sile mea na ave le tua I le amatanga. Eoi. Atamu me ola nai. Any living creatures, it's all yours. Name them all. Yeah. Living creatures. O mea ola uma. Ele fa pe fai me ola fai ma autori atamu e fa mo te ala tu fai ngoma auto. Fai ane iai sautou. O tatou o co-workers. Alo tatou atua. E a fuilia. Mea ia. Ele fa pe te whananau mai le lalolangi fa talitali o tatou matua. Po lo tina fa pe tatou tina. Ia fa talitali se I longo mai tatou ele tua po I se ngoe fai ngori tama. O I se ngoe fai ngori teine. We can be co-workers of our own God. O tatou e fesoasoani I lo tatou atua. E fesoasoani lai lea. O tatou e whaingoina, o tatou ainga. O tatou whanau. E ave tatou ia ingoa I to tonu o tatou ainga. O ingoa matai. Ona o peu literally lea foi ua pumo mo o tatou whaitau le tuspaia. Wa au mai le papau ma le loto na ngalo ia tatou. Alu foi le se whaitau le vaenga muli al tusia Ioane le evangelia. Se tango se whaitau. Na tango le whamtala mai atea. Le tusi muli a le foi upu muli a le tusi a Ioane. E leo le Ioane tasi lua tolu. Ioane le evangelia. Tango se tusi aena tango le tu mai lunga I. Ai pe o lea ua a mai sieli. E leo ni o ingoa matai. E leo ni mea mai le atua. Ai mai fea. A leo te whai atu. O le whātaita inga tonua. Leo te whai atu ina ua whai e le atua le lalolangi. Muriai le tangata. Mua living creatures. Mua le vau la au le lau ele meo. Ai whai ua le tangata. Ai toi whai malan whai ngua. Whai ngua e ma mea umanai. Whai ngua e o manufele o mea ola fetolofi o mea uma. Ele na whape whai o tau toi whai ngua ma o tau. Whai ngua ne o tau whai sau tau wa ngā tangata. E sa o pese. Ioi. I le whape tala na lo tatou whananau ma whola tatou e wha moe moe saule tu e whai ngō tatou. Ioi. A whai no whai atu o le lotu fto atau nu atu le tasi valu tolu o. That was yesterday. Ioi. E mosu mai le anganga o le atua ia I tātou. Ai le whape whanau loa sina, sau le leo le langi sina. Wait a minute. Let me give you the name for that baby. Au, tano whanofo lofa ia I sieli. Tala voud whai whiau. E leo iaile manatu fole o le atua nai Samoa right from the beginning. Right from the day one of Samoa, God was there. E le I whatoa o atu le atua ta si valu tolu o. O lana tala e le lei. O le tala ia Yesu na whanau I petele ema. And that was the only place where God was born through Jesus Christ. Tele tangata o le tua. Tele tangata o le tua.
Whana nau wha ingoa e o la tau tata. E o fo nata toa inga. Ai leanga la lu whai mai. A whai o le pale mene o Samoa. E na o matai e fausia le pale mene o Samoa. A le la o kan tem ne lea e sia whai whiau. O le ala le vai e tatou Samoa. Ma mea uma a Samoa o lo whai. Nau what foi o le tatou vai le tuspa i ele sta mai mea. Huge. Le au te leo vai atoa au mai se si tusi leo whai tau mai se si. Lua tapu ele leila u whai tau tuspa ia. Le ale Ioane. Lona mta up muli lona foi up muli lua suma tasi foi po suma lima. O le ale mena iai. O isi mea fo i e tele na whaia e Yesu. A whai e tūsia lava o lo taofi. E le mawhai o na ofi i le lalolangi i a tusi pe a tusia. Ia se whautala iai. E tumu le lalolangi e le ofi ai mea. A le alo loa tatu whai mai. E leo ta ua tuspa ian melea. E leo ta ua tuspa ian melea. A tilo la ia Samoa. O le tele mea le lei o lo fau ina ai Samoa. Ai tu te fai mai e leo tuspa ia. A le ua mori mau yo ane le tusi le fai. Ana tu manei le tusi le mau mea o tono tuspa ia. E tumu le lalolangi e le uma. E taua. E taua tele. Ioi. I le au ngana fau malo o tangata. I le au ngana sa ua tangata pa peo o tangata u sa mara doctor PhD. Manea. O tangata u whatumu ina u le nganga o le tua o le mele u whai meile nganga o le tua e tau. Wa paura na mea. That's the only thing we will talk about. Pe a whaia. E wha mawalunga ai le tautala. E wha mawalunga ai le vaai. E wha mawa o isi tangata uma. La tu te leiloa se mea na o au lewa au mai e le tua lona nganga. E tautala ai me umaya. Ai te lala me whapena i tonu tispaya. Eoi. E taua langa e te miro o langa na o ia le tumtumunga mea ia te loa. Na o ama o va ai ma maulalo e lau tilo i tangata uma lo Yesua. E wha mawalunga ai le tautala. E wha mawalunga ai le vaai. E wha mawalunga ai na o au lava ma Yesu umalalangi. O lo whai te tenga le tu inga mea. A si o taola ma si o tailoa lo tale atotoa. E tumu i le ola tau mawhai. Ta te oti ai le levo lea. E lea le levo. Tau mawhai. O ne ngalo, o le tatou tau le tū lai valu. Ono, fitu, le tui tū la. Ia, ma te tala noa tuai ma le li o Taulapapa-Victor i mori teimi mua i lunga. Tata tu pese. Si tasa tu pese si i tau Samoa, o Angeo Ivoa, o le toa ua lepa, e ua o tia sema, o sia mea uga, a ufa a moi, e tofa ki toni, e ole a o
Oe topa, oe la Ole ama pae leta ua Joe lili ulo ma pau pau Sa ili seta sieta wapau Ole a se ulo uba ai ana ile au Ainga ile tayi Mande umoenga E malini loi mata E tangi olo uanganga Ile tumalo Ampe ile palapala Maamanga lo ita O se tangata ileanga Oe topa, oe na tia Ole ama pae leta ua Toe lili ulo ma pau pau Sa ili seta sieta wapau Ole a se uro ua ayanga ile au Satu ulo tola ukiritinga Ole a ane ita uate ose ainga A ole nei ua esi sole na ia whainga Retinga ngā lue ole atua le oe ose topinga Se mea lava a whainga ta ole whaiava E moe le poronga ole loto ala i le tinga Io o i le mave a pulo le sua vai vai so vaiva ai ale ai E ua laula ole mativa O te mana tua ina whaato ano no Ka o anua e tausu e oni whaimani pōpō E tau mawhaia o se suabai E talo ai o lo umusu i lo tamapuna ne ikia ai Se mea lava a whainga ta ole whaingava E moe le poronga ole loto ana i le tinga E o i le vave a pulo le sua vai vai so whaiva ai ane ai E ua launa ole matima
Fatalafatu le si fonga taia fo mai Samoa mana tamua. Ulangolangoina malo simo lau Faafofoga'aga ele Paradise Supermarket and Senior Citizens Care ale Crystal's Room and Board Company I Anaheim, California. E tamua ele fono al parlemene ile so le faatautoina fai pule to atolu le malo pol vang fa upfai le fas. O fionga fai pule le fo mauta ina uatoe o ese mai mal parlemene ai fo I tue fai mai alato palo talaiti il familieina leo tula fono. I tu malo si umulto fatu wan si le tu malo va o fonti le sunga mahusio si pue mai. Ma le tofa ale vena ale ufaleata fa. Le fono ile so e to etaliu mai ai fai pule to lua I faleata tolu ma le tu malo le pa. I le maota e pe polo I ai e le fai unga al famsnanga. Ai olo ta oto pele a pili le fonga fatalai le mota. Papali ita e umas pau. Ile fa winga ina al famsnonga le tula fono. Pei ta e polo inga al famsnonga. Na yeto e fo ilto alua le tonu ile fono. Ma fai au la tongi. O le masina fono ve mai lo ai fa unga le pili ale palemene e pe fa tino le fonga fatalai le mota. Ai ole so walo ia yo na umia le malo le fas no fo e tolu sfuli mo le palemene o Samoa. Nisi o tala, o toe maliu mai fo isa tasi le sami ngata I fale o fale apuna, I le stona I taluai. O fa Manuia kom sina mtanga luengo leo leo mfal pui pui au apa au longo I tinu Filipo. O le maliu lea o sa tamata la vau e totolu na alo na tupu mai le stona I taluai. O le lua I leo tau taisu soo. E maa salomia na malemo, o le tamalea mai le fi angole tongo o fa I poipo mai lo soifo mai, lo na fale tua mo la alo e totolu. O so ai lava fa lave fa apea o ngā samile I fale apuna e pei o na fa ailoa el komsina. Wa umalea o ngā lau te e pasika, mai mtanga luengo leo le ua pasia le to iwa ma mawola to tusi pasi fa apitoa, e pei on fa ailoa la na pepa o fa matalanga. Lea o ngā pasika sa o lava e ilato o lava le to mai le mtanga luenga. Tapina ngā umalava lea, ale mtanga luengo leo le fontele le malo, tau pulenga, I Samoa le tausanga fau. O le aunga ia mawal saunga le mu mal file mu o usunga fono mai malo tapulenga. Inisi o tala iwi ina ele o le manu Samoa ele la asanga sa linga sempino le ipul langi ta longa la kapi falani. Ai o fa awa upele lango lango al company telefoni le Vodafone.
Ilana se'i o le manu malo le pasese o le alu maltoe fo mai falani. O manu malo wa ile tamaita i o Chamalaya, Berenice Aila. O le ticket na ofo le Vodafone mo ta longa muli o sempini o le ipu I falani lea o le ata aloai New Zealand ma Afrika. O le au Afrika lea na manu malo ya engelani ai esfuluono I le sfulima. Ai manu malo New Zealand ya Argentina ai fasul fa leono. Ai ta alo Argentina ma engelani I le tulanga tolu ma le tulanga fa o le ipu. Ai o le sai le tau le valu le tai o le taimi Samoa. Le sai linga sempini o le ipu o New Zealand ma Afrika lea o le amai moina le tamaitai o Chamalaya lua se fulu tausanga mai le fianga o tuanai. Ta longa I falani, o lona manu malo e au fia I malana tupe, e lua afetala Amerika e wha leo leo mo ia. O le malanga siasi mai le sui fai lau tusi au au a malo au whaatasi. O ia fo o le whaatono o polkalame tawati na e a malo au whaatasi le atu Asia mo le Pasifika, Ms. Connie Wick Naraya. I Samoa le vaya so toluai, mo le whaatala noina o polkalame, ale UNDP lo tātou tanu, Faafetai. Ua mauai ma le awa noa le UNDP e tau awa tuai le taabale Faafitoa, e alu I le wila po le tu ainga lea ele whaonga ina I se peni sini, e whawhanga le maa mai le wila po le tise e ola ai. Ua tu inatu I le minista o le mtanga luenga si o manga ma ua whanatura, malau ele o Samoa le sunga toe sulu Cedric Schuster. O le whapaanga a le Impress Project ma le malo. O le ploketi le ala Impress o aunga I le whaale leia tili o atina e tau I whaatu mawina lea o na maua peo le ele tise whaafo wina. Le si fongo le tai au fo mai Samoa, lana whapaanga ma le Paradise Supermarket and Senior Citizens Care, a le Crystal's Room. Io e whamaruru atu pe a tipi te motu atu whapena tatu whamone mole. Nisi nao tatu tarafou mai Samoa ia e pei o na tuina mai e le sui o le tatu purkalami o lo I Samoa, le fionga ia le lua a mesene tanielu. O lo o whapea o na ia wawina ma tu whaatasia, ia o talafou o le aso ma le aso, ia walava o e Samoa ma lau whaafonga'aga, e le whaingofie oe, le Samoa le atu sili na whaingtaun tangata, e whaamalianga tā, a sasi atu fo I se tala, e whaitio ai lava, a le whaamaliaina fo I ni tāpenanga, e whaitio ai lava, ai le whaise se tio, e leanga fo I o si o tātou natura lea. E le se natura o le Samoa, natura o le tangata soifua. E au fia mai ia le palangi o le tamauli, o le teineuli, o le sose lanu, ma sose ngangana, o lo tātou natura lea. I le ni tangata whaamalia ngofie, e whaamalia ngata. Leo o tātou whanongolongo, I nisi o tala mai Samoa, ia piua tue tā ua le manu Samoa, ma la tātou toa Samoa le na umatu nei. Se Samoa ai, ua tātou te whaitio, pe o ai le lima se furu ai, ia ala tātou whaitio nei, le foi ua uma tuta uma nei, e tuan tātou pati-patia le o le toa Samoa. I le final, e le o le tā malavea, o sistemi foi le ftoa tue tau tapena ia alo fou le atunu, to itia nei tamana se le World Cup taruai. Tātou talia, tātou talia, pau le tātou pue whai ai, to e tapena, to e sau foi malama, pena manatu tātou o tātou na le pati ama le pō, tātou te leo langona ina le ti ngā o alo ma whanau o Samoa o lo tōwhai, a pawasi tātou upu e ave iai, to e sauni to e alo le waa, au le fefe vale, au le mita vale, au le so na mita I whaupunga mtara tangata,
e tau mawhai o tau tū, o tau tiu te mo tau whai. Pau ana si mea, ai leo le whaitio ai lava. Tātou man Samoa, tua i tō alo pūrou i le tātou man Samoa. Faafetai tele i alo ma whanau o le taunu'u. Ai le whapio tātou i le au ngā tātou ni tālonga aina o le tapuai, a malo fia pati mpo, a whaiaina, na le whaitio, le alimea la tātou la maua, i le soifua ma leo la whaitio. Ia. Te iloa. Ua ngalo ia tia uso le pese tātua i tātou whamaisenga a. Le mwhaino o e se ma le vāngare na tā ua tele ia tia au. Ia e teimi o le tātou whamaisenga ma tātou. O ai nisi o i tātou ia o lo whapena le whiangai o tātou ma le wala aupa ia le atua. Ia tātou te o uma la vaina. Al pese lea. Whailu atu ai so matu so atu i o tafa a whapea o le nai te whanua noa ono o teimi whapea o mai tutonu li o wharainga. O le upo le atunu'u. Tātou te au le tauola, tātou te au le whangota, o awingo e upu, tātou te au umalava i puapua ngā o le ola. A o le o me o puapua ngā, whamawhanwhanaina i tātou le mea tau o le ha. E whamawhanwhanatu, e whamawhanwhana mai. E te whamawhanwhana mai, i o whamawhanwhanatu. A o le au te lenga o ia me uma, e te le mawhanwhana ia, te au te le mawhanwhana, nā o le anganga o le tua, e mawhanwhana peselea. E langi ina ia maua ai se whamawhanwhana mo i tātou mausi meilau whafafonga. Tangi tu I ai nei ne nganga Toi fia te pai le mafutanga O e pele I le loto Le nei ua vala Mamana tu I whai gata Ona ole ngā luena Ui I lea olo oi ai le taui O saunia Whaamalo si pea Whaamalo si pea Ole ola e whaava mau no tau I lea. Lota te I talinga lolongo Ina ua tu mai le to'o Ole amu le foana Ole fina ngalo lea ole fono No unu ue ai se a ea Ua whai ai I ta whaapea Tama whanau moni ua e la foa I ma whaatawhea Whaamalo si pea Whaamalo si pea Ole ola e
whaavavau no Taulapapa. Tapeleko fesi ita isolo se sale vieto ale loto a o isara elua tatalo ia so fai so nei uva fai do mai detali Tata umaina ia fea lofani Tumu ngau me uma o Yesu le ala i le langi Malo si pea Malo si pea Ole ola e whaavavau no Taulapapa. Whaamalo si pea Whaamalo si pea Ole ola e whaavavau no Taulapapa. The best time to get a Reese's? Anytime. I'd also accept. No fai tau le observer 2 days ago. No fai tau ai le article le tangata e ngo ia tālaia mika o tamaitai. Na tu mai lunga le atau la auli ma mai lana whaupunga o seaso le vaiaso nei e tu wa atuai la auli ale mali etoa malana au malanga. E mo mua la lunga le article le o le pule po le chairman po le taifono o le vanga fore le uta o le SROS le vanga ia e pio le lau te vai le fale suenga fasai nisi alai lo le ia le tangata le tusitala fapea ele ese le chairman le ese le taifono ese le pule le SROS e pe le ua au mai ai lunga lo na tūlanga fuilea Tere ulo po fai male loa, po fai male mauti noa. Lailo le ia o pa noa, o pa lii pa noa ta vita, o le chairman o le nupi fa. A le fai mai la fai malanga, pa lii pa noa ta vita. Ia male fai ngā malanga le e o isaina. O toinga tala fea vea i fa apea, tere loa, ta ilo iai, o tere lo po fai male loa, pe fai male mautinoa, pe fai male whatanga le loa. Ai o ile a foi mana tua foi tele lo porta mai ta ia le tasi. Ta la ia mika. Po seisi foi mai ta. Le foi nalu mai ile observer. Le nalu fai lana fasilanga na lata la noa. Male sui pale mia. Na ia fai le interview male sui pale mia. E winga ile fale foi le RSA.
Ana le tūlai mai nei la ia le sui pale mia mai na declared he never met this person. They never had that conversation or interview or whatever. Se fautai ai. O le mea o uloa, o mea a nusi pepa nei, ma media nei, ara tatou atu, so le fai ma le mautinoa. E fai ma le iloa. O le ala le winga o ia mea. O tangata whaatupu vevesi. Te tele vai ni se fa pe nai nusi pepa ia tu te tele nei. O na o mea, ioi. Hai le o troinga mea lea. Le anu sa fo I so le se panoa o lai o lai sa mo e vai o le oso atu I pali panoa oso atu I pali panoa tiro ai au tafa pali panoa o le chairman o le nupifa a sau le net anu sa fo se tusi tiro fai tau pe ave le editor ko edit mai ele ai ele pule le stros o le SROS ni pe na fa pupu fa pe na le Scientific Research Organization of Samoa. Ia. E se la le tangata na. E se le na tangata e pule le vaenga na. Pe uma se atali o Rudy Ott. Pe uma se tamai na o pule le vaenga le o le department le tatu malo. O le ala mala e le o pongi sala observa. E le ma fai na pongi sa aisia. E mala le ai department so sama. Se o le no foi Samoa. E no foi Samoa malatu lo le leia. Le department ma le pule. O le department malana pule. O le department ma si ona foi fia pule. Ele matangofie. Ele matangofie le mea le o le fai o mea maliloa. O fai o mea ma le sila fia le lei. Ai fai a ia. E fai a ia tupu le vesi. Ia vai te leo le mea na fai. Ele nata mai taina umatu. Tele lopo the same person or somebody else. Le nalu fai le tala na ia interview ina le sui pare mia. Ai uma e pepelo. O le matua pepelo. E lese pepelo efu o le matua pepelo uliulia. Ai. Tumu ia tu ngā le ola tau whaavalea. Tele lo le whaatonu le observa. Taun whaia. Leanga e leni whaafita, e leni se a whai mai fo o se whaafine. Le ai o le matua se po ai lau ai. O le matua se po ai lau. Whanono. O le matua se e songa I miti le se lau whai tau. Le Manuia. O le asona leila. Lea na toe usui ai le fono whaitula fono le tatou taunu'u o le pale mene o Samoa. Lea no nofo ai tonu 50 matai. O matai. E le ai ma se non-titled person I tonu o le pale mene o Samoa. Te taulanto ai tilo le whaiwhiauna na ia whaaleanga ina matai o le atunu. Te taunto ai tilo le tau sisili. E te tau ona toe sila I lana matau sisili. 50 ma le tasi members o le pale mene o Samoa. Tama, tina, ali I tamaitai. They all matais. Ni mela mai le atua. O le pale mene a Samoa se mea mai le atua pele ai. O le papa u le va ai a tato. Sia u wo fai fi au le po tele I loa lona suafa.
po ai lava le suafa. Te le whaia se tala e te tinga ai to e sila totoa. To e sila totoa I lau mta upsisili. To e vava ai totoa iai. Leanga e leo mea uma. A o na tuu uma mea na whaia Yesu I to tonu whai maile tusile ai one. E le ofi le lalolangi. E le ofi le lalolangi. Alo e whai tau e le nia upo le tusipa I e wha matala ia I tato. Au le papau le tato wa ai I le tusipa ia. O la sola na leila. Na wha tau tō ina ai leva. They came long way. They came a long way. Toi 45 masinonga. Toi o I tu malo 5 masinonga. Toi o mai momori mai, le ain whalolonga toi o I tu malo uma, o mai momori mai, o mai tu malo momori mai whatoa whatino ai. Al whatinonga muri ala len whene. O le whatautonga. O le whatautonga lea na whaia nei. Ai e rau tana maali e fia whai. Leanga e tau te olo ni mea whatautonga. Ia la tatu te wha ai uma ai. Ai a tatu sa ile I mea o lo tūla I mai ile pale meno Samoa ma I la tau o lo nofo I to tonu o le pale mene I temnei. E o ki uma I mele o lea. Le kaukonga lea. Ai awa leo mai isi lau le tau tope pelo isi. Lau tau te iloa. E o ki uma ka kou le kaukonga lea. E a fua ia. E a fua I mea ia tatu te fe ese ai manatu malangona. Ia se whautala. Se I sau pea I leli o Victor, leli la fionga to papa matitala no se. Mo se te mimo moa. E tele au te fiafesilia I wa Taulapapa. E iai la fsota inga male mori mau foi lea. Bevese ne foi le se o vanga le o tau se ina fa me se mori mau stamo Samuelu. Ma wala sa ua vanoa. Wa o tele tala no ia Samuelu. Na la ua vai tusinga a Taulapapa. Pi e maua se la tala noanga. Le ala tu e fesili ia I le tele o mena. Ai tele a mea. O leo whealua I limoni. Ia le tama leo limoni. Wau te matua mawai. Leo a sau I fafo mai, sau I fafo malese li fo na I lingua. Le fo I upo o fo I mai lato news mai Samoa. O leo mai fai ia le tau whaasese I fafo mai ma Samoa. Wa fo I paua leo le tio e o iai. O si rungali fo I le ana le tio lea. E pu mo o aro lai loa. E pu mo o lava lo la silafia ma lo lai loa. O tangata fo la ia mai fafanga I upu matala. Whatever information from them for them. E papau. E se. E pelo. Leana tikle ma le whamasinonga. Ma le lalolangi o Samoa. Whasese mai au pēne. E lo uma. Na afia na whaamaonia o le upu guilty. Na whaamaonia both Tuilaepa and Limoni I le contempt of court and contempt of parliament. Am I right or not? E sao pe se. Te I whase mai o se si pe whasao mai o se. Na tātou whaalongolongo o malava. Na au mai le whaiungo le whamasinonga. Eoi. Ia, alena. Eoi. Tātou lo o malava. Na connect. Guilty. Both of them.
Ai vaila le tala le sau alanga I fafo mai ma Samoa. O le ale tala. Se matala no mtau papa na toe wha Manuia le o la tala no. Se vai le tala le alanga I fafo mai ma Samoa. O te le o guilty. Tau ma whai wha matala le single conviction, guilty. So le, sen tatua onga uma. Hoi. Na sau le whawalea le vahenga o lalangi sa mom whai mei le ai o au tele le ai le liu le au velo io ia la au le mali toa e a fo le me fo le ana fina o a o le sui le malo pa me o mena ta o le contempt of court mena parliament ona o lona interpretation o langa interpretation o le mena fai o le fai una fai le parliament so that's what he called what that's what he called contempt of parliament. O lana whawatanga ina lea. Alena mala mana mauma whanongonongo o masa mo le lalo langi so se vai pangoa. O lua Tuilaepa ma oe kamalea. O lua. That was the declaration I heard. Yeah. Ma declare si mesia. O lua. Ua whamaunia lau lua soli tula fono o a soli tula fono. Contempt of court and contempt of parliament. Manino. Ai fautala o tu mo pena tau whalongo. Se whapea melo lima pea whapea tau whalongo. I le tau whavalea o lo whaia pea. Eoi. Lea o pepese. O lo te atalanga no matamata I le pokalame le aso sas o fua. Na interview meleli o tau ofe. Le latou ua ngalo ia tau ofe. La ua maona I Samoa, I New Zealand. Po ana isi tala le tau whaine. Ua toe au mai sao e asiata. Le la tala noanga. Ma le si tangata lea. Ma le si tangata lea ngā tupuola hu. Tele mantua ia latu. Po lea ma lea. A leo whetango whimi. Ano matamata la ili lea malana. Na mori maula so sa. Toe saulo I le asonga fua ua te I le sa ua umana whaipo kala me asiata. Wha manino le lei asiata le la tala noanga ma au mai le O la ua aila I le pōrena. Ua tai lava. Ua te ua meia lana tala noa. Ua meia lana tala noa. A o le tangata la le na whaia le interview. Ua pei waita. Ua leo wā. So le waita vo le aisea. Ma ua sao I le ova. Nea la ua mai whai mai. O le mori mau saoa. O le mori mau na saua. Le toi ono mai lo lunga le ea. Ai ave sao. O tō wa aintanga ta tau whaavalea sili o na pepelo I lalola. Ai. Ai mea kongu ai o pepelo lengi o fuai. Ai. O le makua pepelo kau whaavalea. O la mea la kou kam whai ato wō ne wha. Se sau lau malo ne ne Afiafi. Ai. Whai lea ato nue maua so na wanoa na te toe au ili ai. Le la tala noanga. Lona lua. Awai, toi tia tala noa la ua masami aso oma. O au, ele aiso ua ava noa. Le se teimi mati tala noa I Samuelu. But, lana mele tatu te whaatali tali nei ai. E tasi asia u soso atu. Tasi, lua, le la toru vai aso. Leana tatu whalongonongo malava, ua alu le whartua o vaele. Tusa, o le komisina lea, liman, o le komisina lea, whartua leo vaele, o le secretary lea komisina le Mike, e whea lua I le komisina le valea, le secretary, sau le secretary, fai le whartua vaele, sau le secretary, fai le komisina, sau le secretary, sita mai va, witi, sita mai va.
pe tolua ia la le fatua ele pakakui pe lua la al komesina yo fe songi I fatua ele vai le faintu e fe lua I le vale la lava te fai atu fai o e no foi fafo mai Samoa ma e mata le foi tua o tum te tele te ai e selo me I le tatu ai matu no mala tu la fono le te soifua ma o no foi o atu inga whainga Samoa la whai ai. So le manino le vai. Ai na ro siau tu atu le whainga malo. Mai o le upu tu usau rava. Ma ai lo sa Samoa I toi a le atu. Wa ma ngoto le ngafu. Fasolo ne whaianga. Fasolo na tuai. Lo sa Samoa I toi a le atu. Ma ngoto le ngafu. Na whai tawina le oi. O le whatautonga na leila. Samoa tatu talia le me o iai. O talia. O fia o iai whaiunga. O lea. E ui lava ina nau le lauli le mali toa. O le pa le mene o Samoa. E le te tauntua no fwoi sangata ua wha mao nia so tu la fono. Which is very, very true. But, o le mea le ta tia I lo ngata tonu. O le a mo a ua ta oto. Isa, le anga whiawa awa ta I le pa le mene ma le whamasino. Le mea la whai le pa le mene pe awa vatu le whai unga. A le whamasino. Tatu talia. Tatu talia. Ua ia talia. Ioi. Ai tatu te loa. Tau te loa le tala le nufa matala le amtanga. I le te o vasati I le tupo a suero. O le te o vasati. E fōringa I le tatu fōba. Mai le si pito from the other side of the coin. Kau kilo ioi. Taua. O le te o vasati. A o le tumutumunga o le te o le whaito toa o le ofi mai o e seta. O le ofi mai o e seta I to tonu o le whalanga mai alea. E sau ea e seta. E sau se I ave ese vasati ai no nofo maritupu. E whai ma whaola le ainga sai tai to tonu o lau ele ele. Iran. O ai Iran ma Iraq. Persia ma metai. Pe uman melea. Tala o atu. Tala o atu. O I foi. E matala ai le whaitotoa. E wha matala loto ai e pale mene. Male vai whau whai. Male malo o lo tūlei mai. Le se I luma o mata o le malo. Tau te tari tonu rau tala le whai atu. E o atu nei to tonu I pipi e nguku. Na whai taula le tusila te whatu e seta o le te o vasati. O le awa noa le nao e seta. Tonu o le mele. O le awa noa ua tu wina atu e whamsinonga e atu e tonu. E whamatala sao ai e le whainga malo I mata. O Tuilaepa marimoni. E si pela I nā le mele. Le tangata Fasa Le Vale Ae. Fia na tau le upuna mai nei tusi le lima I nei tangata to wha. Mai whai mei e te tau na charge I le a treason. Lea ufa palangi le treason. Lea. Ia lea. Lea ua tatou wa ai e Samoa. Ia hei. Ua sawari toro tau sanga. O ai le whai ale mea lea. O ai le whai ale mea lea o le ola Fau Vale. O ai. Ta ngata tau tala le upu lea whapalangi o le treason. Lea na te whaia.
A mai nei whamatala mai le upu treason whamio. Manatu au latou ele marmla mai tatou ia upu. Ai. Na o le ola fou vale ale mele o lo wharitemi nei. Ai. Na o le soifua fou vale lava. Alau tala lea. O le ava noa lea. Aua le ita o e Samoa. Aua tatou te feita. Ilea. Langa neu fasori na le malilia isi ile toe whaatanga e o i tonu. E le sa utala le tala le a matatuaila o porkala mele asone. O le tala o le tuspaia. O le tala a e seta. Ati tilo le ien tau mo e seta. E matatala lava ile te o vasati ilona to ruar tupu. Femi au le leiva sati. A o le ava noa o ta tala ele atua. O e seta. Ia fai mamasiofo na te lave ai. Sai tai te tonu. Hoi vai lai. Taua. Ai umale leile tusi e tele o taua ile ngō le atua. Mai an tau mo mo tau dum tau pu se furu na tolu fai upu te leva ai le ngō o le atua. Pato ngā luenga whaatino ina. Na o mea wha le atua na tumu e. Pena whala i. Pena whala i melea. Aua le te le urunga sa moa lau whaafonga. Ina ua whaatanga e le whainga malo. E toe o atu. E o atu ea. Se o tatu wa ai ala iai. Langa o tala le ia e seta. O le tala ia e seta a whaasoro solo mai lau whaitau le lua tolu wha lima. Se resa le to luo na manu. Whai mai le to luo na manu. Se. Oi ngā kakai ngoa morekai. Whawhau se la aunga le. E leo mai ka ngā kai ngā sau ka whai le ai. Pēnga kai au po le alme ngai ai whawhau se la aunga na manu ro ko ruai. O tō wa ai o tō mo le whautua le whawhine. E whai atu ani ka ngoa mangu marua whawhau le la au. Whawhau ne wa. O ai ngā kau ai le la au. Ea. Ioi. Le tusi atoa lea e seta lea u te whamtalatu. Ioi. Aore me sili na leanga. O ngā luenga na manu na whai I tu malo e fia. O Iran. Iran I ona po nei. Ioi. Me taima Persia I nao na po. To asui ne iai le tasiva toru lima. Whasa mai au sisi pese. To asui ale ngoa me Persia ma me tai ia Iran. Ile 1935. Se sera u pei o nje o ngalo ia te au te o le mantua au ina. Lena, ai vai le tara le orto atelo I tatu. E masani an tala no le upura se o mea ke whawhau. Ke koe kau ai. O I tonu ala le tusi lea. Tusia e seta. Yeah. Suitable. Mea ia o lo fina wina nei. O mea na whawhau. Koe kau pepe. E sela le mali e. It sounds funny to my ears. E sea. O mea umai ngā lako whaia. Le ka mawhaia li liu mai me ngā lako whaia. E ave I le whainga malo. E ke mai a whela. E le suti I le malo. Mea ngā lako whaia. Ai ka mawhaia mi milo inga ia. Maua sola tau ai. Ai. Si ya uo ngali le ana le tiole. Ma ai. E whai rua pumo mo. Au tangata na whawhanga ina o rua with those much information. Whawhanga o rua I mea siri na se ma pepelo. Ia lela. Lela o tau o mai whai mai.
La tu oi aver tau tangi ile whamasinonga. Ile waalele. Very, very shallow-minded. Shallow. Lala ko mengi ko pepese fe mai o whainga malo malanga decision making na whaafoi na mafua on tele ai ta lafu o le valele. Whaavalvalea. E vai. Go do your research. Na ilo ila ielea. Nenta tu whalongo no oma. Tu te lo le tau o le mele o le decision making. Le lau whai ama refer o le tala le ia eseta. O le decision making na eseta. E le I whaingo fie on whai. A o siona tausonga le ngo ia morore kai. Whai mai morote kai. Se oso I e totonu. Alu. Who knows po le whanga o le atu I mele. Alu. Pau ale mea siau tei foi. A morote kai. O rona tausonga. O whiotio na matu ana tausi to tasi e te malo morote kai. E seta. Whai mai morote kai. Oso I totonu. Au e te whewhe. O le avanoa le te alu e whai oe. Ma masi ofo ar tupu aswer. Na maua leo lo avanoa. E te musu ai I le tupu. Ina ia. Maua se avanoa e whasia I la tau. Ua matua I longa I le ola fau. Ona manu. Eoe. Anu awar te le. Le whai mai sau ai whea lua. Se lau lua se furu mar fotu tu malo I tonu. Sau ai o tau intia. So le kiki. Ana matua I longa na o iai le ola fau. Na manu. Ar me whanono ai. So le whaoso e whawhine. Pele. Seo mana mea. A ele whai ele melea. Ele mawhai. E olo pala tātou e saita. Alu e whawhau se la au le vaaile ta malo le man solo le pisa so le Faafofoga'aga al mota tu. Ave kau ai. Ki ngā karinga. Whaoso e whatua. Whaoso e tina o seresa. A whai a kua maoso sole. A whai a kua maoso. Ai. Ai me maliela. Ngā papai au e seta I to tonu whai ma whaletua wa whai ma masiofo ar tupu manuva uma. Ha vaila le tala leo te whai tau le au te whai atu. Te whiu e su e le ngō le atua e le maua. Le maua mai e le mta mua tau I le whai munmuli. E te le maua ai. Te le maua le ngō Yehova. Ha vore te whai tu peise tusi, peise novel. E te whai tau te pia o le tusi le na suela ta skursi aso ia o lea. O le. The Old Man and the Sea. Ioi. Pia o le novel nga suela ta English aso ia. Le aonga. O le novel te whai tau atua. Pise love story. Ia, te whanu wapi sole ai. E kaukukua e mau kamongi. Ioi. I was goosebumps all over. The Old Man and Sea. The man went out fishing for 180 days without the fish. Man can be destroyed, but never defeated. Whain whalanga ina tātou. Ai tātou te le whaia ina I mea. Whamatala Tuilaepa le winga o le upu trisen
treason o le fou vale. A o siana mata whai oi le na o leo lo. Ta pena te mini nei. To me, myself and I love and I will love that decision making. Let them go in. O i tonu. O i tonu al panemene. Tau te wa aia ina. I ala o le atua o Samoa. Ai sea. So le ua levan whai lea mio. Levan whai o lea mio. Tau wha valea, tau wha leanga. Fo vale. Oi. E leo le upu sao na tarwhenga iei. O tangata fo vale. Sa wale li le whamatala, whamai le ai. E te le o maua e le i la fia o me meo lea. Contempt of court. I mean, contempt of parliament. Only la uli. Ai. Ko whau ka mea kau whavalea o ngaka. Tau whau ta mea kau whavalea o ngaka. A sawa i sta mai pū mo lea. Siana ta mai pū mo lea ea. E sa atia ina. E suatia ina lana load le sau mai ia. I nai ta mai tangata to ai titi ia. E whavalea. Ta te alofa nei tangata. A tau mai tangata. Soro to ina mano matua. A tau fofo ia tangata matua. Eoi. Tau fofo ia. Le to tonu mwhai au ma patele me wapena. Eoi. Ai titi asi mea lai ona lato muli ta ia mea. Olea. Ale o tau ainga. Ale o nisi na lato na whai e to ina le lona taimi. It did them a favor. Or whatever. E le o iai tangata fo ile le lato te vai lofa ia Samoa. Na tuturo la e au tafolela ma vai talo fai ia Samoa. Saule le sisi, saule se di Europo ona ne fai mai la tutala mai Samoa. Koe lingo. O mata ia nei lato porkalame. Ale porkalame na ponta no. Tau fau to Samoa le tala le fai mai. E se vai pe pese ne milion. Le ai ma se milion ai kasi o kupu. Le ai ma se mea ua maua. Alai, keke kua fela. Open mai le poloketi mai le no. Le fai tatu vai ala uli. Le ana tau tino, le fai pule. Hore ta pipi fe mai. Ioi. Wao ngā le poloketi lo tumano. Faafetai le fai ngā malo. Ai sau e male marisiusi o tala. E le ni tupe le malo, tupe. A tangata o le malo. Pe tupe o tangata o le malo. Pe tupe le malo. Pe ni tupe ni we, pe ni tupe a femfea. O le mea taua. O lima whaasoa le lei. La tau te whaasoa ina au tupe Samoa. Pe awhi o lea. Ea. E le i o iai lau tau whaasoa. Tau te le i whaatau teia. I lima anga le lei le atunu. O le fierce futau sanga. Eo. Fierce futau sanga. Eo. Paris me fai. Tu polo. Tu polo. Eo. Ave o ia tu. Kurkanga polo. Eo. Polo, tu, e fiku se furu ni tu fuka polo, a polo e nga pas. O polo e nga pas. E fea alua, i le pasi o tu la alu e fa foi le pasi da Afiafi, o ngofo mfai kau kupe pasi. E fa pengalang fai kau. Tupe a polo, o tupe a tupe a polo, o tupe a tupe a polo. Ele mangi yohe. Ele mangi kufa ko amose kupe a polo. A lengi nga pasi. Ele fa pena la le fa so lima lelei. Yae. Ele fa pena le fa so lima lelei. Olea. Ore malo o lo ture me.
le tu te tau failanga mtu mai fai mai e fa se ser fa longo le tu no urpo mai to ru male ngari le so ia ko ke ola ka fa se ko ke yo va ai tu lava male le pa lo tala tu te le vai tu pe mu si mu le sui fa la ta fa o le sui o sui muri na o ese mai wa fia ni fa masiongo e fai to ila lo popo le na manu le sai i le tu le o te tam fai ma refer ia le tusi le eset ma nei e yor tala wa tu ti so le no persia i finga ai ina o eseta ia fai ma masiofo fai mai le tala asiel asuelo le tupu asuelo mana me ai si le mea te fai mai oso ni mea ka ua fai mai seta ia kau koe fai mai ma fatununga tamalea toi tusir tu la fono esel mana ia lewo martato malo lewo martato malo fa wau zato por kalame ia pe umale mai tu la fatasi ia male fionga ile Taulapapa le tau fia le mali toa. Ia, iai le taritonunga o lea pa ta wheiloai. A fionga i le tau fia, ia, i se temi mua mo i matou i Amerika. Te le au teimi nei te whasoa atua i o tafa, ia manisila, ia lea whatoa maua se tā teimi, ia matou fo i te nei pitonou. Fatalo fatu tatu proklame. Talo fa ilo fionga taula, fatalo fa mai tatu watu umarfalo. Ya, Faafetai. Maloso i fua, Faafetai mo lo ova noa, lo fionga Tuilaepa, ia e meise fo i le mamalu mal pa ia o tatu polokalame i le nā fo i tu o le kelope, ia, upu le atunu, ia, le au le toi tai aina ulu fao, pe o te toi sasa ina la fala, pe o faivo po ula. O te le au whanga ina fo i le niu loa, pe o te toi pau ina whatu pe muli, ta le fongo pa ia lava mai le vau, yo el fa le ese na te suia se yo te tasi pa wale o te oli vi inga ma Faafetai te mau le langi le wa ilona lufa mo lona le le tatu fesila fa ai i le maunga o ao ai le o le maunga o liu lau mea i le soifua maua ma le langi mama o te fa wai fa ta lofa fa tulo te foi ia mesele a ingos a sale vi wa Analyst noa la auto tapo inga ia o avea lava auto ma to taiala ia was Manuia tatu watu nui Samoa ia fa tilo tu foi fenga malo ia male malo la nu o le mau mai le nei Fasa Le Vale Ae o le nei o le kalame matu ngofie ia o le ase au nanga o le ase sa swani fatova le nei foi tangata fatova ia tau ina vi ia le tua awa tatu ke taso ai le nei tu la le fiasa tai lava mo no Faafetai. Tai tolo tau mafa laus sau de nei si de bang. Ali ta ti e le nai la patalofa ia mo Faafofoga'aga tatu. O ma le tau ia te utou i Australia. Manuia lava le tau watu fo le fisili tu le io o fa solo la vai la malu fo le ea ele yese mato ele yo time fa alo o bushfires ma munga per masa nei ia Australia nei vai time o tau sa Tai papa o no le taimi mua e to ata filo ia i Faafofoga'aga le atunu. Te nau ia mala le atunu i lo tangata. O te nau i lo soifua o wina o lo o wanga vaa au le i whaalau te lea ta tanoa mai whaaloalo lava i o e le war tatu porklame. ia tonu ia Faafetai mo fisili
ia o lo foi tatou Tuilaepa ia o tatou lava fo mai te tonu e kalesia o la o ngasasa o te levou ia o lo langa atua ia o langa o fai pese sa o foi i nisi foi university i le foi tata wa se ia la fa wa lava la nga renga i fa a nga pese fai pese i te tono au lotu, ia au lau ngā luenga o me i mtata tau stusi ma accounting ma me tau tax i lengi firm te tele ia o fisa o whainga o company whainga luenga o lo lava i se lengi wa ia monotanga ma mea le lotu ma tau se a inga ai o o te tono o te swani mai lava le li so tai tonu foi o leo fa pena foi pa ia tu to tele tato pulanga to tele o anu fa na o la tunu o ausia le tele o matata yo to mai o fa ilonga you know that I wish that I dream but you know this is my calling so yeah foi la in kalesi meto political science yeah me se o e mo ia o le e masani ia tunu ia just to seeing me tau politiki Samoa, but I have a lot of interest. Okay, le kau kala i politics America. I'm on the TV, on the me for tupu i le Congress, you know the American politics. It is one of my fascination. But I never share it. Okay, le tala noi I tato pulakalame ma. It's something that I do in my spare time. I miss it. Sa unya tu i le mau cases le la Afioga Trump. Ia. Te tere Taulapapa, ia, te tōtai lea whaina, ona o re tātai mi mua. O lau te so, na e soifua i Australia, pe na e soifua mai Samoa, pe whai o Samoa matua re soifua. Aftai mo le sili i oi, na o whanau i Samoa, mo tō tua, ia ato, o le ulu matua, o mato foi a inga a to lo le leono to sama ia mato malanga mai lo matua ia lo usu le titi i New Zealand ia a mato lo la ia you know the usual story you know mom and dad with only a suitcase and you know whatever yeah so wala ia le so I grew up in New Zealand ia wa o mai i New Zealand Tangaroa o atu le University of Kilani ia whainisi whailonga ia maua scholarship i Australian National Uni i Australia ia se atu lola ia i Canberra e whauau fo ile nāma ta whaio i Australia ia le ala wa unofo i nei sini ina wa uma o i Australian National University me tau opera ma musika ia o mai lola ia nei Sydney ia tu maua o vanua o te ula tua i le Macquarie University maybe 12 years ago fa umala o fa longa o accounting ma business ma le masters i metal international business la but yes o Italy facility I was born in Samoa but I grew up in New Zealand ia ma nei i Australia o le me fa ngai le o ele tele ai la fa Samoa but I try to ma fai lava ai wa nga fo le exposure I au lotu au televo me atinoti wa tili you know mau tu wema le ati le fa Samoa ma la wa nganu me tonu lava na Taulapapa o ina tonu ale pi tau saili e tuaiso ua vanoa I nai fisili ia. Because I'm very proud of you. You left Samoa for so long. When you were only 6 years old. Oh, it was a long time. A lera wa ta whelo ai e sau whai mailau raunga wha Samoa tau manite tuai o tino. Tōro pulou, Faafetai tele. That is a very good challenge for all our children. Mō tātou tamawha nau o le tunu'u I le ngangana Faafetai tele. O tele selu atu. O tele selu atu le mea na. O le lei, o manatu. Ngai le ta por kalame. Le ala wo whanongono atu.
O le sila le au nga wha me tau accountant, ia o le CPA, what else? O le nā o le la umutitoa. Le la A mata lai le mea lea langa, le la wa urone, o le CPA, o le chief accountant. Lono wina te lua leina whatasi am Tuilaepa. I li toi ngā mtawhai o ia. E o iai le sila fia, iai le loa. O te le selu atu. Talu ai o no lewa e ta ua le mea lea o le accountant. La so sila fia le GP, le vanga le GDP, ale tatu atu po le gross domestic product. O ele le ta amata i mea ia. Faafetai lava. Mole. Yeah. Faafetai lava no fionga Tuilaepa. Ele taua telefisili ona o nei tu. Ele o uma ele o mai lava ma le ngangana ma le upu le tato te whaanongo. Even yesterday po last night. Woi le atunu. Wo matitia le atunu. Wo kaunga kale le soifuanga. Every week. Ia foi whatala noanga ane tai o nai tu. I pe a whatala noa ele au vaenga i Sydney. O le mea lava tasi. Le woi le atunu. Ai fasili. Tato tala noa i foi a lau fionga Tuilaepa. Ona le winga moni, ona le technical moni, winga woi le atunu, wo tonga ta, wo matitiva le atunu. What does it really mean? Usa o le, i lau ilo iei, ele o whai mai ni lato mau, i winga i whai numera, ai pe wo whaangale passion, wo whaangale le whaalonga atu tala. But o te tau tino tu nei, ai mai se tato atunu o mau mai le nei whaasisilanga. Le prokalame le la o le a tali atu atong o le tali le mafai ona rebat pe tali atu ai ma ia ma foi le tunu ele moni ele sao ma ele tali fia ngai ia la fonga ma le la fa ta top ya tu fa mo fia atu mole fionga ma le tatu atu la o le no sila fia o le GDP po le tamau aingo le tunu o le gross domestic product o le o le faia te tau sanga ai o la o faia pa le quarter a mata mai le 2020 because every quarter e fa manga ale statistics po le Bureau of Statistics le foi fa mau i le Central Bank of Samoa sila mai na fa fo mai na o le kwaka longa lua mantua mai o kwaka Q1 o le July, August, September. Wale alu i financial year. Q2, o le kwakalongo lua, October, November, December. Yeah. Q3, o le kwakalongo lua, January, February, March. Ma le Q4, o le kwakalongo fa, o le April, May, June. Umai no la ito sanga. Now, le la fa ko pe papia. Amaka mai le 2020. O vai temilia a pulea Tuilaepa pole HRPP le whainga malo. Q2, pula whai la le whai atu miliunga ai whaingo fia. Fasa lau lua iwa afe, ono sa lau 429,612. It's really million, but we'll just keep it simple. 429,612 miliona. O le Q3, 423,382 miliona. Q4, 437,391. Kusa lau le average e fasa lau milionga i le waka. So I lona i le Q1 2021 before lela amaka i e paloka. O le Q1 o le January, February, March 426,311 milionga. Okay? 42 Q2 po le wafai nget paloka. So this is April, May, June 2021. 421,209 million. Yeah. So lola i Q3 o kusala o October 410,136 ia ma le Q4 o le 2021 416,953 isa ila sena senga le average ai fast now milionga i le kwaka. Now le la wai ko kongu le fast fainga malo le fast 2022 o le Q1 o la le Q1 2022 la no winga o July, August, September of le financial year. The Q1 nga mole tax year 2022. So Q1 2022
Fasa lau iwa, kolu se lau valukasi milionga. Q2, facing a paula kiki tolu se lau, 378,513 milionga. Weanu ilunga, Q3, 418,386 milionga. Fasa lau. So it's still the same. I ke ila wo le Q4, po le kwakalonga fa, which is in 2022, which is last year, which is April, May, June. Wa ila ke le GDP le kwakanga. Fasa lau fa ongo, fasa lau iwa kolu milionga. 446. That's the biggest number in umela umangalawa. So the Q4 level 2022. My lasi or statistics for maunga alifanga malo engata ile Q1, which is January, February, March, ole tausanga nei, which is 2023. Fa selau fa kasi ono selau iwa fa milionga. So it's still quite high. In fact, or the last two quarters, they are the highest. Since 2020. Okay, yalu kele kuwa. I Paul mele le here. The Q4 the last quarter 2022 it's a high 446,493. You know, Q1 or 2023. 441,694 on facility. The numbers do not tell us that the country is going backward. Ile malesi metau in the tewa umite watati le tua. No fio Tuilaepa malema malu le tunu. Ye na wato silafia ile mena tupu ile. Ya. Ile lalo langi ile the global financial crisis. La mena tupu. The recession been a negative growth the ko keno ku ole e ano mo faye le Canada ang fa pe ole oi Samoa ole mo makikiva la ku e ka kaunga nga kupu me lua mo the kaunga yes negative growth. In other words if I compare le kwaka malesi kwaka ko wani kele ku au lesi fo mbe e ka kaunga ye consecutive negative growth ile lua kwaka fa kwai loa ma fa it's technically Samoa is in a recession. Samoa is in a downturn. Samoa, but there's no negative growth. There's no everything is positive. And in fact, the last two quarters, or since the fast came in, it's got bigger positive numbers on the GDP than all since 2020. So Taulapapa Manuia pa isa to atunu olono winga o lau tam fai fa matala e tala foi numera ioi o lea lava I can only see me ma lia a Tuilaepa because walela fa pe mai nei fa ngala oh these are just numbers o mea ngao o no fikaku Samoa. Yele me o ke manga o ke too technical aina o alela tama fai ngo fear mo tatou ma le tuola GDP le gross domestic product if I may lato le fa matala oh it's a basket of products ma ye put lato but was the silly fa fena to langa Afiafi GDP or what actually causes the GDP fluctuate lunga manalo. Nela o tama faifengo fia tuai faifengo fia mo tato uma awa ai baisia e ana fa tala le tamile ona le faima interview ele o vaenga yesini ia afualo le professor afualo but okay okay fa pe o te fa sai I na fo professor but I have doubts about what some of the stuff he shares now e yele formula e tau or the aggregate demand. Samoa ina le foi leine po metal economics or the offer inga o mana onga something like that or the aggregate or the totality of demand but offer inga mana onga wai la formula fa pe or the aggregate demand is equal to C plus I plus G minus X minus M. Nela fa ingo fa pe la le X minus M onga la o kusa o le X o export e tupe mau mai export
e to ese no la ia tupe to tongi atu ma imports ave ese la I terminate ma le formula ona la o Samoa e le tai te le atu ni export ilo imports now si la fia o ta Samoa e ke le imports lona winga la e tele fa o ngā tupe e tele to tongi tupe never do we terminate more oil export so let's put the x minus m ave ese ma le formula la lea ona to no la ia o le aggregate demand o la whainga mana o ngā I to tono le tunu po le economy e tolu ala elements o le C le whape o consumers o le household plus I which is I o le investment o le private sector business ia plus G why G the government so o mea la ia tolu o demand po le mana o ngā le households o consumers o demand po mana o ngā o le investment o tangata business ia ma demand foi mana onga o le government o le fesili la o le fa mai ia vai mai o tangata I tele o la le me fa te ta o la me tu pe a ma o lunga pasa la me lenga ma o lunga tau o lo wa le fa mai la tu o ka suka o ka le me wa lunga ia ia foi me e afia mai overseas I pensing ala play me fusa mo but le la fa ku singa example po wa le mana tua le wa tolo ia element I mean ia tangata ia o consumers tangata business po le ai ma le government now what happens amana o le consumers ile si tongi pa pele le ia o le si o le household we want more wages si ma ko kongi o ka ke le ia whatever o la ile reason yeah let's just keep it simple si lola your wages for whatever reason particular formula to raise the wages si ko kongi yeah okay si fear no la o consumers now consumers yo mai no la consumers I fafinga ringa le ai for investment fa pelo la ia pule wa ia to ia to we ka ke wages o go you can't work okay sack o go ia vai yo go ia the old casuals la apa la le go kula so what happens now le la wo keep ko kongi ongala wo see wages rectify so that the private sector has to react no la ia faingo cut wages la wo so le ka le employee ali fale now that person will level and pupe so no money what happens with this no money in the household or will keep the hours no money no wingala will it's demand where's it will se kupe ko komia ia so what happens to the prices okay then will need to fa ko lo pa u lo la ia la lo your prices which ngalo no chain reaction kuso le domino effect le na o la le chain so ele ma le fainga ma lo for ia le Faafetai ia mana tu wo femisai pe argue ia tangata fainga renga ma fainga renga so the government comes in to step in wa le lo fa ku fa le what do they do e lo lava me in my finding that to fire more meta o monetary policy keep lo interest rate le pe ka ku vai ngi Australia ma America o tonga tatela ia prices o fale prices o no keep lo interest rate ina I afford to tongina o loan longa lu o menga o monetary policy yo le simia o le fiscal policy o faingo tax kusala ia male melo no tolu o le stimulus well, the government, something's happening. Will they love to be to not will they love to be the consumers? Will they disposal? They had to stimulate the economy. Yeah, what do they do? Spend the infrastructure. Must stimulate the economy. It pay to over. I'm a molly mouth. You have to know there are any recession. So I think not I guess you could say. Mana tua meia tolu le C plus I plus G for le consumers plus investment or tangata business for the private sector plus government they all work together elema fine onga for blame se area se kasi wala fa pe mai fa kala wa I fainga malo no the consumers nga makame consumers the process for the domino effect therefore so these three
au ainga, if you want to call it, au ainga, the consumers, the private sector, the G, they all have an input. Ile tamau ainga, ile affecting the prices, ile supply, mangpo mayo supply and demand. Now, supply and demand curve. That's a very basic. But these three, they all work together. If I umakulola ila upu, if I mumela yo kakufaya kungai GDP on a quarterly basis, ele aise evidence wa fani mai mel wo kawakal so fuanga wo oila tu wo aise kupe. In fact on la local ka wakua, but even the milita ole money supply kuso ole M1 ya kuenga famtana ngo tupe ese to tono ole circulation ole tunu, but ole very simple one ole M1 ole money supply consumers. I tell you, there's no evidence to say, although I feel the money supply, the circulation, it's a tonu latinu. It's obvious. Well, the 4 million, over 600 million, therefore, a positive cash flow, live up there. Te o tupu se me latinu, a o lei ele se fully tasi masina e mawhai on the tonga imports ile central bank. So there's a cushion there. O lei tupe whainga malo whapena for the central bank I ke o kupu se mea ka o shocks po mea whainga mafui po ni wha po ni tsunami a o lea iai se fully tasi masina e mawhai on o tupe wha leo ngā mola tunu. So really, o kile no pola o fea mai ia tunga lunga ale la fo I tu wha pe o ia tunu in fact there's much better improvement in the timing. I mentioned le wo le poloketi le miliona tala le wo, and yet they still say ele kupunga me ele o le paso mo lo mafafo o fele na lo langi le ye ka. Don't they see what's happening in Tono or Tumalo, Tono Afioga? It's just unbelievable. If I allowed to matter, I don't want to. Faafetai tele, tango tele ale vaenga le wo ita o kalame. O le matua ya taula. O le tam fai fasa mo la vai I le GDP. Le gross domestic product. Kam fai fasa mo le malama mo tatu tunu. O te whasa mo ina o le fua whatatau o se tupe maua po tamau ainga mai lea taimi I lea taimi. Ma tungofia. O le upu whai ngofia le whaunga o le tamau ainga o la tunu. Ai ngai ma ngai lo breaking of whapse nganga. Ai ma ngai. Lala ai whaale accounted I le taimi nei o tūlanga le leile GDP Samoa. So far, given the circumstances, ioi e moni lava mana tua o le GDP o sawa yata to 2 billion, give or take 100 million of mana tua le tula fono le whapea o le tato aita lafu po le debt repayment le whamele IMF e te tau o na lalo I le 5% o le GDP. Ai mana tua. Now, no female le whainga malo ua tasi biliona, roughly, tasi biliona, which is therefore 50% o le GDP. Ngai la sa. O le taimilane, since wo female to tonu le fast, ma le whainga malo, le wo le aita lafu, I le valu selau miliona, which is probably about 46%, 47% of the GDP. Kuso le fuanga e fai le fuo o le aita lafu. Le fai mai to tele o atunu, wai le ko GDP, wai le ko international debt, po le ko aika lafu, ia aunga I siliaku le 5% o le GDP. A le GDP po le tamau ainga, po le fua o tamau ainga Samoa, I lea tau sanga, ma lea tau sanga, e 2 bilionga. Tala Samoa, maybe 2.1 or 2.2, why fluctuate? Le fua lavanga le GDP Samoa, 2 billion. That's why
fai loa ia talanoa loa o le aita lafu le atunu. It must be 50% or less of the GDP. Kusala kasi bilion ia kamingai le wo tako tet ile value salau o le tulanga fo ile fa pe ele I toi fai ni loans you know wale fa mai le lavaenga ele ko fai ani ai ka lafu kalu mai le. But here's the thing, e mo ele toi fai ni new applications. Our applications lenga fai lenga ngaka le fai o lenga apply be apply must overdraft facility. So what approve mai le debt for the loan. I let you on let you see le. So in other words, what I'm trying to say is melenga e o lo in fai ya pakeki ale le fa pe mai o le ele shortfall o le ele le lafu le ngau o le ele deficit e manga ku o deficit nga e ka cover e loans but ele e le ko fai ese loan for o lai ele like a credit card for the credit facility talu mai applications in fai whatever that was. So even though life may not to ni loans and I can application, but the last time lenga fai application like le buffer like le credit like wa e cover ye deficit ma me Prepare le deficit ito sanga 2020 April 2020 ai le fai pa lo le fa pesa lo se fulongo le kau sanga fa ngala lenga le pisa i le maota ngai ka ko sui la uli maliato le fai ko deficit ngam and it was 116 le ngasa lo se fulongo e kava ile credit la le facility la le e mo ile fai the application was the loan for our le credit facility you know ya lunga manu la e kavaila deficit here po time ye e nga wai pe le so le talia lai you know facility Tuilaepa to for ile for la tunu I have no worry o te popole ile tatu tu ile mele le direction le ani i va ila le bloquete le o se stimulate a se stimulate package okay o se me if I stimulate the economy e ala le ile fa stimulating o individual Afioga because it could create a Afioga for villages o la to ngaluenga malato atinai and that filters through ile atunu atoa so I get fa pe mai let's find by fa ko fik ngi fa ngamalo la ave umai o e ngalu mai Afioga a me no la kele isi bloqueki ale fa ngamalo le ngalu ma le ngai yo ele fa ngamalo ele fa pio fa ko fik nga ave la yo bloqueki if I may you know it's a working together so I think it's o matua matongo fie level o le tofa ma le tofa sa ilia al fenga malo ia o le lava mafai o cover e tato paketi ia le lima tasi miliona ia le matunato sanga so Paua me popole I te ua yese afa, te ua yese tsunami, te ua yei mea ta ua external shocks. Ona afia lo la ia me umaia C plus I plus G. Al taimi nei, I mean, e ia me la iti to tonu lava tatua tunu le e faiama ma ayulunga tau kalo isi po siokle suka, but that's because we're efficient, we're le fainga fa taunga po le communication o le meka o chain supply chain but really in the bigger picture ile auto lenga ele ese meu fa le tonu I fuanga fa tatia I fa vai male aya inga I fainga malo I mole atunu and there's no way
le mele fa pe mai wo fa nga wa ai le fast ku pela ku impossible. You know, Taulapapa, what a beautiful explanation. Manino, malama, le taunu'u. Ole mulia le vaanga lea ole GDP ka kere me se isi ka taupu ia. Do you really support that saying? If I pay my elea se taunu'u le lalulangi ele ai talafu. Ole ete supportinga le tala le fe mai ete tauana ai talafu Samoa. Do you really support that? Can you elaborate a little bit, please? Ona lewa yele ai talafu. Ilo manatu whangata ina awane toe whaateleina, awane toe whaafowina, awane toe but because I know what's going to happen if I say I agree to it. Ele whaapeo whaatu okay e whaape e ta tau ona yese e ta lafu. No, I'm saying if you need it, you know, maybe we needed it a wā ia isi tūlanga, but there's a yele whaatapuna. There's a level to tauna le ausia. Otherwise, you will fall behind because whaatake e se la ia tunu o whainga malo o tātou ia I le whai ia tātou household, manao is a you know, society, we always go to the bank. But one mea, ia lava le tupe to tongele interest rate because kusa po lale kele o aseka, kusa po lale kele o whangua, kusa po e misi lo le pe mengo le interest, ia la wo close or foreclose pe o mai lo la ia bank simply because we misi le pe mengo le interest. So ole fa le tonu la o ai tala fu te tele o le whenga malo ye po le ngale fa mai le IMF au nge sili aku I lunga more than 50% le level le ai tala fu au nge sili atu la kwa la fo e lo IMF e lo le World Bank o aseta ala tunu po an ma lo Samoa e ngata lo na malo si ile 50% o le GDP le ai tala e kusa lai fai mai la ko ngaka le ko malosi whainga ko loans po le debt I le 5% o le GDP o la le GDP 2 bilionga o la le level fa ngaka ia ai ka lafu a wale le solo Manuia ma le safety net o la kungu 5% sili akulo o problems a me sili le walu lalo po le 52% pe fa valu you know wa le valu selau miliona le itala I know my tonu it tasi 0.08 billion so when fast came in it was 1.08 which is exactly 50% ole GDP and then now we value selau million so if you fear for IMF right Taulapapa ila sila fatangata su etusi as an accountant e te langolangoina le tūlanga le ua iai le whainga malo malana totongi ai talafu. Ua lava le totongi ai ua toe whaisi ai talafu. Ua lava le na totongi ai talafu ai ua toe whainisi. Le aso whinangaru vanga le ta mei e se lola ile. Yeah, absolutely. Pau wale me focus iai mai leo o te lo o ngai yo le whainga malo o le tongi ina o le eita lafu au sesia koe whaiusa e ka lafu and the next fact whaatai po e fisili mai I le tūlanga lea Tuilaepa Manua le ta se atu sa ma whaasoa ma te tasi fo o tamali'i a tamai fo le taunu'u o mamata upu sa matana noa se tonu uma le na whai ele minister tupe o le kabineta o lale ai whamelana whaasoa Hello. Ngalang whapele whainga o tonu lua e ka lafu I tongi fia me. In other words, e whamai o le tonu fia me, o le aim le na a le minister o tupe, ma le whainga paketi, ia wha titi e ka lafu. So even though ka koe le wha alongo,
ele Faafofoga foi I le tamaitai palemia, but o lana tofa, o lana tofa, fautanga, ma fautua, ma tua lalo I le ministao o tupe malkapineta o langa aim, ia fai titi aita lafu. So all this decision about reducing the debt comes from the Prime Minister. Mai o te Faafetai, vi ia le tua I lona nau ia fai, ia for le nei a Faafetau le au ne to ia sa ita lafu, te au ne to fai sa ita lafu, ai fai titi la ita lafu le awa le manuia le tu. So I give my hat off to the Prime Minister, even though o le faatino, ma le fa voice mai le minister tupe le ia Afioga ia na rosa mulio ia a o tonu uma ma le fo atofa la inga na sau mai le palemia o le atunu. So for that I thank the Prime Minister for her sense of direction male lofo le atunu. And to answer your question, we do not need to get any further loans. Lo Faafetai. Mani tilia te loa sole o fale a onga le ta wole fai. E fa mai le tunu o me ta ua ia. Io o le ta wole o le tatunga luenga fa mala malama ia manino mala malama tangata. Ai me se me o figures. Me se me o fuenera. Io Nga le lava lau tatu o mai maalanga mwhai mai o taunga tāle so ifuanga without knowing and understanding what the figures, what it's all about. So Faafetai ia le wo fo I le whamanino ina ma le o le vaenga. The tatu o uma, there was a declaration between the justice of Samoa and the people of Samoa. We all heard about it. Ina ua mai ale whamasinonga fo I lea. Ma declare mai ai. Ile fo I contempt of court. Ma le contempt of parliament. Se o mai teo se lau whaalongo. O na afia umai Tuilaepa Marimon I le contempt of parliament ma le contempt of court. Se ke ua sasi lau whaalongo. Faafetai lava Tuilaepa ma le tatu prokalame le ai ele o sasi lau faafoga po ai se I fatu mua la sina faasoa I le contempt of court mana tua na fai mai le famasinonga wai lewa wai famasinonga to fatu lona I o lo ia le fas ona wa lo fai I toi ina ma le ko sau ko mako agreement lewa bla 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 fa mai famasinonga o le ai ele se me fa pinha wo fa Manuia le contempt of court Faafetai ona o le teu le vanga ma isi aiainga ma fa Samoa wo fa Manuia le contempt of court ai o le ale ai se fasalanga o le ale ai se remedy but in other words we're guilty contempt of court but there was going to be no further fasalanga or penalties winga in the contempt of court but we're fa Manuia. So and because of the harmony agreement. But it's not about the harmony agreement, but it's called a deed settlement. So there's two different a fuafua mai ai le whape tau wha mai na si sala ono o tūlanga ia. Si, ia, tuat pēla wano. Wa leo fai mai wa push lava ma focus mai le lai tu whape o le harmony agreement o se inga I whatu but o le e pen so noa ia le tamaitai palemia o le deed of settlement. But in other words, kusa po lale le kaunga. Kusa o mankua o le mele o le instrument, o le deed of agreement, o le memorandum of understanding, o le harmony agreement. It's just an instrument. Instrument ina ia, I toma fai for ina la mea. But le fai mai lava le court. But it does not, just because you have a harmony agreement, it goes for 4,
but it does not resolve you of your initial solitulafono, which is contempt of court. O la contempt of court, ia o upu ia ka lafo whamasinonga, o upu ia kuwa ia ma whasingusungu lima le Chief Justice, o upu foi ma lafo whamasinonga inga o whai mei unga, o mea ngai soli kulafongo, mea ngai au fia whakasi o le contempt of court nga. E koe whai aku muli la, the deed of settlement, or the memorandum of understanding, or a harmony agreement, it is still an instrument. E koe whaalelei pa o whai mai le whamasinonga, oh, I'm sorry, ele mawhai koe withdraw le mea nga. But le a were guilty le contempt of court, ai, ele ai la se whaasalanga, onga la, o ia inga ia. So I'm not talking, gawa la ka ko kalungoi whaasalanga, but kalungoi o whaamaonia ele whamasinonga, the contempt of court. Full stop. O mai lola ia le parliament. Manatua. Ele aya anga ele aya punga masi. Ele aya so ona aya mai le whamasinonga. I aya inga po Tuilaepa to mauma standing orders ale parliament. Mai ua so in other words ele ko mga amia se facility ile whamasinonga. Ile court. Po contempt of parliament by no. We don't need to ask the court ile mea nga. Pau le mea lewa mautinoa le pasia uma ele parlimene e ala ele ngata e ala ile komiti aina toe palofta uma ia le parlimene ua whaamaonia the contempt of parliament. How do we know? Lenga Fasa Le Vale for the first time for 6 months pe kasi kausanga. So they were booted out of the parliament on the contempt of parliament. Now, when I'm in the tupu, no lola ia tangi ile whamasinonga. Wala tangi whamasinonga. Wa ana whaapea ile whaamaunia le contempt of parliament. E whaapea mai whamasinonga. Oi, nei, koe raku vaenga i end of story. La le tala whamasinonga le memo mua. Look, koe vaku, koe whai whalelei ai inga ma le process. Hu iei se avangoa e lau te sau noa mai e tali i le case a le parliament. E nei whapea mai whamasinonga a mea, koe raku ia whaipule ia I oi te tonu o le parliament. E le eise se rame o anga mea o contempt of parliament. They did not say that. They said, koe raku, you must give them a chance to respond. Avi ia lewa noa e sau noa mai iei e tali atu I le contempt of le case, le charges o le contempt of parliament. Lea lana whaatonu e tai. O le anmena tupu to e liuliu to wha ma le whautanga I parlimene mua leo whaatonu le tanosanga ale whamasinonga lea na tali mai ai lei satisfy e lei au sia le level, le standards, lei whamalia ina le parlimene ia la tali o la responses. Lea lan toe whaawau bena ngā luenga ale parlimene e whaawau amea sili o tausi le tanosanga ale court. Lea la na suspend lo mo 2 years kai pe o suspension afiki koliko sanga I parlimia afiki po konga ia. So it's nothing new. Ele ai ya mai le court a mea e solikula fongo le contempt of parliament le ye futs contempt of parliament. There was no question nga usia then whaamaunia the contempt of parliament. Why you fire parliament? Why you fire pule o le parliament? O le maote fono e fire le tonu il contempt po ua whaaleanga ina e soli inga e tamali anga o le parliament e ala ia sauno anga matanga e ala I upu te lafo I le whafonga whetalai a whaikali la, so all that wātili ai wa sao ai foi la on the tuli whafo tuli ma ese mai maote fono. Awa ele ako se aso awa maka foi mai lafo mai ngai upu lafo mai wa kili ai. So but o le mea kupu in case you might want to know le la no lo la ia ave whamasinonga ia o le mena le wha le fisilinge po o whai se apili I le decision and the court so I tell you the facility but mau near the court
and Manuia contempt of Parliament solely le tamali anga o le Parliament. Taulapapa o le ta au nanga whaamanino whaamalamalama le atunu. Le le foi la o toi o mai le tala ia Samoa. Ele ai ele I la vema ua I le contempt of Parliament only. The contempt of court. Ia le ia le toi whaasao ki mea lea le whaafonga le atunu. O le whaasao nga sao Victor, I mean Taulapapa, e a fia umala ua I le Parliament Court of Parliament and e a fia umale lua lea whamanmone. O lea lava. Lawa fese, lawa amata na le liu na ua le tala whapea. Just because leo whai mai le whamisinonga I le taimine e toi fo I mai la ua te tonu. It does not mean it's so low I le content of Parliament. All the court is saying is, oh, I think that's a bit harsh. A bit ma wika fe o oi la le ai ngai la ku sa leva ai le whamisinonga. Ile afo. Ile ai ata tau o Afioga ma what you call it ma alalfanga la le ai se sui o nei Afioga I te tonu Parliament ele fa pe mai fa misnonga oi lo suma poco fetalai ma malu Parliament ele so loyal content to Parliament le ai all the court is saying is peia o faisina ma mafatel peia o faisina umi ia le to fo ia tu ia vai ngai te tonu. But the issue here, the grey area there. But la me to from there on, but face it really. But if I pay my court, mere or melena to later if I put content of Parliament, it content of Parliament. You know, all they're saying is go back in. Umi telepo. So I you can also say, isn't the court? Isn't from Sinonga? You know. Fios will fe aya I mai ile vaenga leo, but that's another debate another day. So the debate le taupuna e tau te tana noa I sisi taimi wa le tatu le loa po face pili pele ai I matana noa for debate le positive le negative le mea o le o tulanga le wo ye, but lo fa pe ia le tai o le HRPP man fa le tusi. We no for many court it is a content of Parliament le ai le se me fa penga no fa Manuia le content Parliament o le Parliament o fai pu le Parliament man malu ma te fono TFO e fai le tonu le na ma o fa Manuia e fa le anga ino tamali anga o le Parliament very simple. Yeah, Faafetai Taulapapa le ia Faafofoga'aga o Samoa. Aua ne I whaasese ina rau whaafonga I leo mai whafo I le tio I a mesale le tio le sini. Ia ma au mai ai tua I ngā tau whaasese whapene Samoa lau whaafonga. Tā o man tam tau muri o le teimi o tau fia o teimi whaamuri Taulapapa. Le o toi pepese mai I le company valele. I hope, I know you are very good keeping records. Tonu ole valele ia ma le tūlanga pe ole fo wa toi pepese ai fai mai wa tauna ave se su I le whamasinonga ona or decision making le fai ngā malo na ma fuena toi fo I le valele ma tele ai le tala fo le valele and yet before before that decision making wa tele ai talafu e se mai le ai talafu a Samoa lava I le UTOS pe 5 miliona ea ina ia fai ai le company valele male ai tala fo le valele lava ia before that decision making say to mai o yeni figures ya ale ai maybe next time actually is no advanga le famon mo yeah Faafetai Afioga Tuilaepa Faafili lewa umana fa maua ia whapengofia tuai mo le silafio la tunu I le tūlanga le I le issue le po le mele le airline Samoa Airways o la au le tu value mamau tua but I le tausanga December 2020 o le example le o mea tutupu ai le o mea uma December 2020 na fa Manuia ai pa se lau wafe le lafo le debt nga o ele airline Samoa Airways I le Sheraton Hotel o le ngā fasila wafe o le debt
le kukong ia me ngo fai ia le au pilots so there was a debt that the government, Tuilaepa's government, owed the Sheraton, 400,000. Now, ole mele ta o ele UTOS, ia whafonga mai la. December 2021, ne wha mau nia ai, e wha se fulu 5 miliona le loan, le au whai o loan approved ele UTOS, a mata mua mai, se fulu 5 miliona nga grant ele UTOS, ia me 2018. O lese se fulu 5 miliona na approve ele UTOS, mole airline ya April 2019. Yeah, male 3 miliona ya November 2020, before the government, pako ami ngoi lo la the government. Kusa mi ngoi le whainga malo, van November, December 2020, ine uwai atu, lewo le wha lima, kusa mele wha lima male kolu, kusa e wha 5 miliona la wha inga o le approved loan, male UTOS, ile pilioka nga from 2018, 2019, 2020, ai o le kolu se fulu kolu miliona, sa te tongi, kusa nga wha ngai loile, kusa na approve le loan, e wha 5 miliona over that time period, pe kolu eko sanga. Ai o le kolu miliona, nga wha o ngā penga disperse, penga le se fulu 5 miliona, nga whakakia aside, so in other words, o le kali facility, o le UTOS, pa 5 miliona, o le si whamea, penga whayaku, whakoangai loile whainga malo, e come in, inga ova yaku wa kele ne kupe, they only intervened on November 2020. And manga kua. Yeah, la kako aku ngela ile issue le vai o le flight more lava ale Samoa Airways ya November 2017 le ngalu okilangi ile ngako sanga, it made a $2 million loss. The initial flight, the initial the airline back in 2017 when me like kicking up. But all I'm saying is, if I go fear on a yellow loss, it was a $2 million loss. Now, this is the big one. Manatua, lew fa mai ia lava. Poi a mai fa la men avi fu fa nele. Lew fo la ku pe ia. Ta tu lima le o UTOS le la fa mai malo. Lew mai le fast. Okay. Le la guarantee malo o kupe le la fa pese investment because I have to. Or UTOS is under the thing malo. Now, kako o kulona ia the last point there. Fear lava le fa ingo kupe a ko le e ka on liability le le ya ku le le fa malo o le va le ko fa foi. Yeah, o lo kali e salau almost full miliona le liability. I say me wo le salau almost full miliona mga ku nga breach lo le contract le nga sai near le HRPP o mai le fast fa ya ku ko fe o le mala le me a fa la fa o nga bele le va le o le ko le fa nga o a yin mga ku le fisu ya inga yo fa nga malo o le ko ke na va yo le HRPP il va le ma but le la o sui lo ma le fa nga malo a ku le fast we could feel o me ocupo mai vale ele a ko ia license o isi le la nga ele ko fa le fa malo vai me ka o le cost benefit analysis la le winga a fa continue ben nga fa nga fa le le mountain of debt e uma ko sanga fia e break even la le break even e winga a ko fa ko se tulu uma ko sanga fa ko ma le zero fa ko uma ko kongi la ka la fa ko ma kai lo la nga reaping rewards le nga ha el ko fa fa malo we fa foi e o ia le sala ka ko ai the cost benefit analysis, you know, it's still safe for molakumu pe aku fa foi ongala afa ongape. The mountain of debt will keep going up and up and up. Lela yele se lau wongo se fulu miliona le. Uso le package a kolenga le ngaka I ka lafu ia mama le sala onga we pitch le contract wa ka wanga sala but on the city olale onga o ma le benefit fa mai fanga malo afa fo ilo kani e gole fa e sefe le iva se fulu percentage of e sefe mai 90% of that debt will be saved. Anga fa ape e fa ongape e safa le kumu. So it's impossible ilo mafafo
Faafefega fai mai le ko inga. Kia fo ko inga nga o ngai university o Auckland me ka economic afamenga ia. Ko mai fa le easier o le mele le airline Tuilaepa ma le matatu tulu. O se pisingisi because silly ile langi ako because silly o nga lai kiki le margin e mau mai isa no fo tasi lale ngula tala kusa pe afi ese uma ia expenses o ngofo uma o pasise ke no o le average return on equity but return on investment is about 4%. 4%. Lima. Ole kena pisingisi ia ka ko. In normal businesses, infrastructure, construction, or the average, or the return on investment, or the return on equity, 20%, 25%, kelaku okama. Or the airline industry, or the industry, or the airline, is so sakamu, is so se airline. Or the average return, or the far in the 5%. Very small margin. And we're lucky Australia, we're lucky the conscious. Onga kele kupe fai loans, kele history, but mga kuwe mele kupe ya answered Australia. The fear airlines for America in the last 12 months were bankrupt. Onga naki como Carlo soifuanga, but we're essentially melo kakuye. So all I'm saying is, ole pisingisi there. Or the airline, for the owning an airline, the average income is it's only about 4 or 5%. So how can you make a profit? But failing a profit is the airline for a little for out there. Oh, it's a low almost full million. Yeah. Impossible. On a return, mate. On a break even. So was the men of the malo to far for it. We know there was salatato or breach the contract. It's a much better result if we continue bear the men the HRPP. What I heard is that also a proper aircraft for a commercial flight. Falong fai mai o le pese kako plane pe o sa le po le io afoi o lesi lape le nga Tuilaepa inga o ku malo ai mese ia le fionga ona po oloma fitiva ai o lana mata fai oi e kai aku Brisbane it wasn't even a proper airline. It was a valele kako air but ele ngataina ele ya to isi lai senge okay ele o yeso malam lama isi me ko aviation ele ya to I found me so the company le my EU holdings they couldn't care less wa mga sanye e kule epa male fenga malo le contract nga sanye le contract le ko e care mai le airline ile condition va le me pakai so Faafetai foi na ngai ko fa ile tama ita palemia Manuia o lena so swani ia si lo ia le o le matafeo ia ma prenda wa o le tonu matafeo ma bena lenga fai it was the same komu na fai el komiki va ai va alele ma ile vai temio Tuilaepa mana tua no atu ia kai ai longa kali o Oscar malia nga oi wa ku komiki nga ele fa ave fa tuanga ile kabineta ele taun fai mele ona o ABC ola mea Tuilaepa man kabineta na fai mai o fa fai mele fa kwai so nena ku hapu malo mai fast o tonu la ia an loia po loia fai nga malo mal to fa la ingan palemia la to fa to nu mele man na o komiti na dai fai ele taun ona fai mele man na o Tuilaepa. Oh my God. Malo Faafetai manino unbelievable. Unbelievable. Very, very unbelievable. Taula on lela ta o le muli muli pau ala le muli sa o le fa no ta te mi mo e fi fa fo le on o te tonu ala o le ala o fela me o le a o fela to su foi mai o
o se decision making o te le tala fofe ai sila pe aver le lo sule fatua se mo tonga poto e lau ave ai ia mai le vanga muli le taula fa mole Yeah. o lau sunga i le lo so ta inga ma Samuel le ve vesi nei le i te mina lo tano ai person to person. You know, I never had a chance with him. Anyway, but em faina to e fa manino i le atuna langa le o mai fai mai e pepelo le o me fau o me fatu au la sau i lau atala noa lo tala noa i lona siu fofonga i lona leo i o lau whaalongo atu o langa tone ia o lana o tuenga me te loai le sao ma le moi la sau whamatana i le vanga le Faafetai lava Tuilaepa ma le afonga fo tato polokalame ia ma le ke lo o au o fiu fai se idea i lo mafofo pe o fiu fai se ni mea ka mai lei o ke fa mai lei e pe o ke trick o ke ka o kingo aku Tuilaepa ma kwa o le mafai kusa e tautala mai lava e sau no mai lava te ngata wei loe e ka ke readinga i on a facial expression o longa leo kwa ia langa mea ai o whaawasinga ingo o langa train of thought mana tua e te loa lava te ngata pepelo a whailanga whamatalanga e ke iau alu ese ale tala no ale a sinei alo le tanu e mo i o tele tau sanga wa fia i whainga fo ia al matanga luenga but e tala no mai lava te ngata e whautau le tu e very consistent o nga mangaku e join lesi mangaku e le fe alo fai e le fe sasi ai e le ai se kai mi whaangale o ke stop ai mo whapea excuse me kuse ele yes time for ngale wo fa pe ai I fo au pe go mongungi you know le uku fa ngale if it smells like a rat if it looks like a rat it must be a rat if it quacks like a duck you know so o como fai la vai fai si I officili but le o fa fo la tunu le o sile mo yo fo la tunu I lana mo limau o ingoa tangata o suako o leo o ingoa o nuku ne ave iaina ia pe o iai o situations o le foi fa mau nia mai messages o tangata ui o ke fa sa ole le ngu le mele fa makale sen yo ele tangata ingoa ia bla 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 ina o le foi message mai si leo nga fa ngale no nga pat leo le ele se la ku leo nga sa le ia le mengai mai sa no ngai fa me sen o wa ingoa nga o ka ma so there's no reason ele ai mas me ma fai o question be fa long facilitate lana molimau. Now, of course, I must be careful because in the time o le tele o au whaatala noanga ma video e whai e whaatatau I leo ma ana fesota inga ma tupuola ma paapovi ai pe wa alo ai pe wo tau mau ma le tulanga le stamo o tu wow but I never push that o te le mana I push le tulanga na I whaatala noa I tulanga na tu wa because o le lava ia wa su enga na fai before I met Sam ele su mai Sam I le discussion po le o lava on the fai ia tatu su enga ma lo ia fo I tangata mo limau le tolu e pe fa ele ainga but they all mention the same thing o le ingoa lava tasi le e atangia mai pe fotua mai ia lato mo limau even though it's hearsay say ye fa le wega la tala kusa pele sau se mata ia na fa ye o su enga le na fisili ni el tina ia na interview fa ang telefoni o tangata A ma le B ma le C they all independent people e kasi lava le ngole e sau le apia mai ia la ko moli mau ia ngako si le file ngo
Lena what appear my law Sam in the last 2 months o la elaso le fa ele patala no ba interview la Afioga ya Asiata male ele yes me fo I mean sorry I take it back e pe fuling mai leo to fa mau tu ma fa mau ti no lava e Sam ya moli mau ya you know so wa lo fa pe e mana tua o le festile la me fa apia mai Sam fe ngai Sam la vai time fe you know o a ko o le me nga lo fa pe va nga la o se nem fa fa ko wa ye fu la uli o ko ye fu ia fe tu lai a wa fu o leo fa ko apia mai e mana tua ya lava na confess tamo o tamo Samuel no musu ka ulo ngai ngo le nga vai kemi o infidelity na fo it mai ta ina yai but ele ngata le ngalu lava ya Samuel il official le tanga lo le and then they introduce him to this and informant ku ule me nga la koisen e manga ku wala nga ku tweet fa pe ngase because ele tupule me ya tua au ya tu au o leva o masila fia matanga alwenga leo le tongata ngwe Samuel. So by the time this thing happened to wow, they already knew who Sam was. Ngako le mo Sam o leva nga yesen ko komule informant easy for you to lango o leo ma then with this thing happened to wow. Of course they're not going to believe him. Ako will menga o fanga kayo ko sa ile estamos Samuel se sulu yai la men tupu sulu loi I komisino leo later fail nga la men tupu sulu loi mingiska o leo ko fail nga le hango mai king officer la men tupu ko sulu loi ile Afioga ya le honorable na uli malieto you know most of swani le lang fa nga fa ko yai la uli malieto vai leo ia po tangata yo le officer e su yai ave ye no o ai la ko foi o le mea la vai kasi a wo fa ngani e limongi ma Tuilaepa le connection there po le contact o le la tu Samuel ya la uli the minute Sam mentioned la uli's name bang. It doesn't matter what Sam says. It didn't matter po la le kupu. The fact that he mentioned the worst name under the sun, Ilako Lalolangi. What ye law, what go on that issue, said, what ye law, ya uli, or la uli for la uli for the story, or la uli for the script, when I told lot to us, you know, Lamakanga. So, yeah, that's a situation. But, oh my gosh. E toi pesili e le plot. Le plot mo po le fatanoina o le fatanoina o le maliu mo le oti. Na yesu timi toi pesili e tulane. Le ai o tele I mana o push le tulanga na. But it's a time you never yaso. O le tama fai sato tai because o le mele o vai tu nei I tala no for your social media e mo yo lai lo for ye malekta tonu ye but they're still unsure ile o why I told you like for if I had to be careful also like for inga yoile if nga malo e to for them ta upuma no maybe they will interview him but so but really o meta tauna na fai nga malo tapa telefoni Sam na ave leo le fa mau ia telefoni ia on the recordings that is the best evidence so o tele lo na ia pa access na telefoni len to mai tua then ave fai but leave it with me hopefully I'll see what I can do this week I'm very careful for angale e pursue okay le manga foi push le situation but le taupu you know I prefer that he come to me rather than me having to push him yeah I te tatu pata tren pe po le te talosia ia ngaioi ia taunu'u le to fala inga le whainga malo po waila au mai fafoe e amata sa ili so I hope I'm looking forward
many experts may Faafo last latunga luenga. But I can tell you now, Tuilaepa, I think will lema fai una to o se tūlanga le lei to tonu mutanga luenga leo ona la will black mark will tainted le ethics ma tangata ki tonu, you know, and I think I se taimio lumanai I se lao tala fea ngai I te tau una tūlai malo I te kilingi a koa if sa ili se meto timani wait I kilingi a koa le department. I don't know how. You know, I'm sure como fai ia situmani io igen kaio if fai le nanga luenga ina ua ofi mai te ton io lamen tupu even se 50% o leo no mana na o tuli le lana na suspend esse tamai le matanga pai inga ia uma ele le famsinonga lo se lau charges nga lei I si komisinga ila makanga o langa no foinga ia ngako uma I famsinonga 200 charges, you know. Appetite. I'm sure he's trying to do everything in his power. If I over the years, but you know Tuilaepa as well as I do, you cannot teach an old dog new tricks. You cannot teach an old dog new tricks. Aku sisi kulanga tulo lava. Tu sisi tulanga fatma fofo. But you can see the it's akin to an old you know, or old dog who's teach me tricks me phone is and I think the only way to do this is uproot because faisement of tia clean le ethics male corruption itu tonu ona tanga luenga. So I don't know po lale tali o lea fisi po lale pe fa fen fo ia but tatu talo ia yo o maini se au malam lamba ile tatu tunu ala le ile the very, you know, the police that's protecting the country. Faafetai tai o te manatu leo tanga I marisi ui o le taranoanga ona le ua fai alo fatfoi ia mai manatu o foi se stava no se si vai aso ma se sistemi ia e val au atulava o le mai muli ia a o ia se si mea ta ua e te sila fia o le sila fia le taunu'u fa uma meta por kala mene Afiafi ma falo ia ole ele se metau pawa leo o te Faafetai ia o matamata na lelai I tato sui fou leo o umana au ma uli fale mai tonu parliament ma nei foi le pawa me tato atunu I tato tapuai mo tato whainga malo. So the best we can do, we can pray and give hope to il parliament parliament ia ma le sui parliament fonga fetalai ma le kabineta ia ma le parliament ato o wa o lea wa o mautinoa o maua le lua vai tolu o e mawhai ona whaanga ioi ai ia swinga fo o tūlafone o te tau o na sui I se taimi masa lao o I luma. So that's the greatest gift for the whainga malo. Ia, o le whainga malo ele I se tai au le tolu tau sanga a leo o taunu'u uma ia ana vatau ma mea ia leo o ai le lua vai tolu o a mea ia sa pepese mai lava anga vai asu te nei le mau se lua vai tolu le mau se lua ia e Faafetai vi ia le li ia na whamuni ianga I le tatu whainga malo whamuni ianga fo ile na I le tatu atunu ma ta ngata nu o Samoa ai mana o mia pe lava le tapu inga I tātou ia I Faafo lo o tala o tatu whamalama vai ati tatu nu o Yerusalema ia tatu talo le tua ia se lao you know, everyone comes in peace and harmony. So o whalaka tuna ia nisi tūlanga Faafetai mo le ua wanoa
Faafetai lava mo le lao mo le whaamalulua tu foi i le mamalu le tunu ia le tatu polo kalame. Ia pe o la se tu maseanga o le tau tamali ia po se tasi foi pe lape se tau talanga ia poto lava tau tai a sela na ki yama ia aso tuai mai malu poenga pe a fai o le talafea ngai po le o foi na tasi foi kutia malu mele ia ai tatu talosia ia pa mai ia yang pa ia i ai o tatu ainga tasi not only in Samoa but i tatu lo tatu no foi ia tunu mamao ia so hopefully ia lo foi le tua ia mau le file mu tatu tunu ia Manuia foi lo fionga Tuilaepa ia ma kalame mau salau ma time lo luma tatu te toe fe faso ha ia mau e pese di ingo le tua ma lo fa lo lava Faafetai ia ia nga Faafetai te le lava ia te o le uso ta uso atu o le ma fatanai ala ia oni le ofto ata fe lo i morte mi mo mo ila por kalame le malo tele nei ia ia le tari tonunga tatu te fe lo ia ile nga fu le tatu te lango ina ia le fainga ma lord te mantai pa le mia ma fo fitalai ma su fitalai ona ia le tatu na inga tau te lango le fainga ma lo o lo tu lai mai le neve taimi ia ma mea na tatu mori mawina le ilongo le lei le i le vaai a Samoa i le tele o tausanga utuanai ia le la ua tini mai le tatu mitin tatu pepena fatasi mai nisi fo i vang mo te le atu Faafetai tele ia te le uso atu ia ai ele te tonunga toe maua fo i sesi lao ma sesi fo i avano le lei tatu toe felo ia ma tatu e tala noi io ini mau issues after issues ua le sino le mau issues ia ai tatu te talo ia i le atua ia mai nisi avano le lunga ia nei ia alofa te le atu le pokalame taulapapa tatu e felo i se taimi mua o i se taimi mua mo te saifa ia o te manatu Samoa le ua o fa umi mata no o fa mo se mata mi ma le FBI io e pe nei lo ai tatu lango ma io le mata tala no ale au te mata tu isi foi le ma fau ma la to comments ia mai ia ele mani ele mo se fale a on le mo tato io just let them slide te pe ar telefone le ia fa ta fe inu aina ia ina tu ainga tangata fa pena e tatu se tata to pesele yo ia on to mai lo tatu anga ia tu le vanga mun muri o to tua ia matatu o tua i le fai wina le ele to ma fo satu temi ia ai usi me la fa fon Samoa o pesele vai tatu foi i le vanga o le to tua
Ia, o le nā, o le pese le korisio. A vele toi whamanatu atu I tama tuai uma, o le akopa USA, ia o le lava o iaia tātou fontanga, I ma le fuisi tausa ili ia se tātou o next event, ia mo le tau whaatupula ia peo le tātou seleni, ia e whai malanga am tātou ile tausang fau. O Iuni, ma le tausang fau, whamoemoe, whai malanga aile to tele o tātou, ia mo le whamanatuina o le se lau tausanga o le korisio a vele. A whawhawha mai o e po le ale tausanga na e aonga I a vele po matua le soifuanga, pe lefto ai umaline tausanga, se le iale o mai tātou nuti mea whatasi, ina ia mawhai o na maua so tātou sao, ia mo le whamanatuina o le korisio a vele. O le tamao le nei ainga, na onga for korisio a vele, e lo uso matua pito matua ia matou ia na korisi fo I o a vele, ia o na whaasolo ela, ia le ia la fua, ia aua maliu se uso matua le na, io ai pe o isi ainga pe to tele foi o la tu sui, na onga korisi, ia o wha moe o matu asosi nei le akopa, a whapea te sila fia o lo tua a, o lo tama na onga korisi. Mana ia sau e whailoa mai I o lo tama, ia ma paisau fisosoani e ala I lesalaina o lo tua a, po lea le tausanga na ielo tua a korisi, po le whaavaina, po le matatua fo lea ongana amata le tasi iwa lua wha. Lea lau tausanga fowe ato I ele se lau tausanga, lua o lua wha, mai le tasi iwa lua wha, ia pe ientangata na o mai tasi iwa lua wha, po le tasi iwa tolu se furu, tasi iwa fasulu o totoe ma o lo soifua pia. Whapio o lo grandfather, sau e whailoa mai, io ma o lo utama, na iai tama tutoa na amataina korisi a vele ili tausanga tasi iwa lua wha, whapio o lo grandfather, o lo great grandfather, e leilo whailoa mai, ia ma sau e whailoa ili lesi talaina, whapio le teni Amerika, ia whapio nei te New Zealand po Australia, ma ai asosi na tamatuai ma tini tuai o korisi, alu iai sau seleni, ma e whailoa I o au o lo great grandfather, na tama mua na whaavaina korisi, I le tausanga tasiva lua wha. Ia peo lea fo le tausanga, le tama ia le na, peo lea le matutua, la aiti o le whamoe tatou uma. Se fule mana I o sia mea, masa nei tatou New Zealand ma Australia, I le whai o whaalapu tonga whapea. Ia u matu talanoa nei ma matu toe wheloa I ma matu tani e toe whaamanatu ai teimi o le tuanai. E mauai le whei o lo lesi. E mauai le tia ia onga o lesi. E mauai le leanga o le nanu o lesi. Nei mea u ma whapena.
ia o ai sisi e tu fa maunga sona ai o a manoa fa pia e o ngā tele e o e i le soifua manola a e whawhonga mai o le tama a vele po le alu matua o lo iai e le lei lo sau tātou te nuti mea whatasi ia o atu tatu teimi ua se furu maleona minuti te ai le tu la e nei whasisiranga tā ua ia o na ua ngai e tulole le vanga muli muli o le tātou tautua o le o le Paradise Supermarket and Store o le whare o loa Samoa e i tutonu o le Aio Anaheim o e ta tala mai i le aso ngafua e ta punia le aso whareile e le ta tala ina i le aso to na i mara sa le ise me ai vela e maua uma tutonu e iai tutonu le si vaenga o le tautua mara unanga Paradise Supermarket ta ua o le Polly and Holly Fashion o iai tutonu o na fale o na la eina ia pe te alu fo i tusi lo e fua lo tino e le saise oe ia o na tuure te maita i leli o Sami Reyes o ia le na o le he's a professional designer ia leli e fua lo size ia ma ave ele style ke mga oai ia e o fo ia tatu ta malolo o mfaina su i le pelawe o mfaina su i of tino o le ia faitanga io me un fa pena mau umal o nanga le Paradise Supermarket ia ma le Polly and Holly Fashion ia mal awane i le telefoni fitu tasi fa lima tolu walu lima fitu o ia po le isi foi vahanga o le tautua ma le unanga ia i ona fale te tele na e ono io o le tau o le Crystal's Room and Board ia fa mole o lo o ia tausia ai ia tama matina matutua senior citizens not only so se lanu so se ngana o lo fa pe ona apa iai le tautua le ale Crystal's Room and Board wala wane le telefoni fitu si fa lima tolu walu lima fitu o fesili morto matai pule le atuiva o li Crystal aso au life insurance o le vaenga o taua o le Faafasa po le FFS First Financial Security lana main product o taua o le Index Universal Life po le IUL iai tutonu le vaenga o taua o le living benefits ma le cash value e lan taua o living benefits e mawhai no tatu whangaina o e soifua ma o wola pea ma na si product lea io e mawhai foi o na maua le insiua mo i tatou e maua i mai tu maua tino pe le pasia le blood test e qualify tatou under that category called final expense e qualify mai lava tatou le leil no vala awane i le fetalainga ia matawhara tami fatilua i le iwa fitasi tolu o tolu fitu tolu lua ia pe vala awane i lona wharitua le tina ia seri fatilua 5 o tolu lua valu o ni ngalo tolu lua valu ono whaiva e le leialo ta pena le tangata ia o ona to e aso i lungo whonga ele yo o fo ia ia tatou whanau yo e mai ai le titi se furu valu 8, 10, 12, 14 uma for the time o le teenager e mawhai o na tutongi uma life insurance to e vala awane ratami fatilua i le telefoni pe ona o whaailo atu iwa fitasi tolu o tolu whaafitu tolu lua o le performance auto sales o le wharta vale lea na o used car la vala tu te aveina ia vala awane i le telefoni o le 5 ono iwa 5 ono iwa se lau po le telefoni whea veai ia o le iwa ono tolu lua ono 5 ono tasi fesili mo le li pule aiki manda ia po le li o George le lei leanga o le mtua leanga credits e mwhai na fsoswani ia le performance auto sales ia mo i tatou ia e masofa credits
O leisi wharatawale, o wharatawale la le la tu te whataua whatasi, le brand new, ma le used cars, o le nanga na le Aaron car, o le Aaron Dodge dealer, I tu tonu le city o Noko, o le ka. Noko ia ina le vanga na I Riverside, ia o San Bernardino County of San Bernardino, o nu umala talata ina, ia North Corona, na le tau pena o Corona, o Noko, City of Noko, ia vala wane, whatausau ta vale fau, whatausau sa fau, turn in sa vale tuai, whatausau sa vale fau, le ngō le tila o le Aaron Dodge of Noko. Vala wane I le alo le atunu o lo whai o ia ma manager I le vaenga o le sales, Fesili ia mo Brian vale leili ma, ia fesoswania te oe I paperwork, ia ma matuai se tau, se discount mo oe. O se tasi o whalainga o tau o le OCI po le Orange County Islanders Polynesian Store o le whale o lo Samoa mo iso o se o lo Samoa o le sonai mawaili mea ai tau sami vela mo le tau tenga ma le taringa o le sua. Ia whapena fo ila ele ngata ele na ai whapena fo I o na maua iso o se mea tau le tu o le bakery. Tama fo I tutonu le German buns, I tutonu le half moon pie, ia ma isi vaenga uma te tala mai le aso lulu tau le aso na iwala au ia I telefoni 5 iwatasi 5 o iwalua 5 iwatasi 5 o iwalu fitu tasi fa 5 iwatasi 5 o iwalua fesili mo Kathy Tulin fui ava ia po lo nali I po lo na le pule o le fale ia le susunga ia mualia fui ava I le telefoni lava na tasi fitu tasi fa 5 iwatasi 5 o iwalua I lo wanga I le tu I matu pasolo I le mlavalele I le ai o kasone po le City of Carson o ina te mawai le fale aina Samoa mai ele so sa se ia pa ia le si so sa o lana tautua le nā male unanga ia o le tausami vela matango fie ia le fale o le Rio Junior po asa ia male au whainga luenga I lunga o le City of Maine no City of Carson I lunga o le Main Street lata I tail PCH ia te maua tonu nava I le vai mea na mala awane I le telefoni le Rio Junior po asa ia mai ele aso sa tau le sa talo le toru tele I te ratu le se me ai ma nei le me ai fali futalo fali fu fai suai ia me umalava maua le tautua mele unanga ale poasa ia ia le tari tonunga o vai tu tatu taimi to fia o minute to luas furu minute ia toe ia o te toi nei fu tai au o te fa waura utarno ia te oe Samoa tai au ila so tai au I le matu proclamasani ia ma le tomai tai fo ia tupai machera levy sense levy ia ma le whailo tusi o le tātou wang whai le whetalinga ia sal aula whetalinga ia io e vaau salu malo lo fipo ia o malona mo le aso tai au ia mo te mni ia o te manatu ma nei e tala le na mai nei ma nei si tala le na mo nei ile fa wina ila le ta urme ile fa tautonga le na fai o sui fou ia tasiri na me fa tautonga ta o le tatou mori mawina le liliu o le atunu ai au mai ale si vaenga le fai mai o latu futala no I tangata ua sui le atunu ioe o le mea tonu ale ta ua le tau whaasese tau whaavalea ioe nei ta mai tangata to I titi lava lea o loo muri le latu tau whaasese ma le latu tau whaavalea a o le to tele o le atunu o latu aina le whaamaoni o le whainga malo o lo tūrai mai le temnei iei alape iei sasi ioe so se tangata so I fua so se whainga malo ai le o toe o ngaonga
e pei ona iai le whainga malo loa tausanga, lua se furu, tolu se furu, fas furu tausanga, o tū malo, Faafetai i le atua, tonu o tau Samoa. Ana le suia nei le malo, ai se me whaiaina, ai se me whaiaina, ana le suia nei le malo, ka fe sole. Ta fia o la mena tatu te loai, o le atua la vaia, o le atua e alofa ia Samoa, ma so o se atunu. Le ngalo no a mata i le tusi o le tenio e seta, o te tam whai e tfo i e toi close ai i ala tautua mo oe, i le nei aso. Leo e mta upu e lua, fa soro lau whai tau mta upu e tolu, e se i o wa leva na whai e na amanu, lana tu la fono, ma lana ngā luenga o le wha se se o ma faufongo tangata, e tau ma whai lava, ina ia fasiotia tangata sa i tā i to tonu o Persia ma metai. Ia po tonu fo i Iran, i le vaitau nei. Aia, na i ua na toe tau waina manu. Maona tali i e to se fulu. E o a ela le matau po iwa, e le ngata le fasiotia o le faitau se lau, faitau wafe o tangata, o Iran, ia po Persia, a ua fasiotia fatasi tuai, ma le to se fulu o alo, ia po le whanau, a le li o na manu. Tusi le tau te maua le leia ia le mea lea. Ai mata le leia ma fai tau le tusi a tole mai e le tasi tau le se fulu. Na vai le ata le tau te tala noa i nei. Le ata le tau te tala noa i le whainga malo, i le temi nei, ma le whainga malo taluai. Whainga malo Tuilaepa, sai lele, ma le whainga malo i le temi nei. Na tātou loa ila i le ese senga tele. O le tupu na tūla i mai e pule sawa, ma le tupu na tūla i mai e na te laweai i ona tangata anu. I le mawhai na whaasese ina le tala noa. Samoa le atunu ue, o te le popole i le whaaleanga wa ua tangata. O te le popole i le tau whaaleanga, ma le tau whavalea, ma le tau whaasese. Ai o te tala noa le tātou tautua man porkalame. O le aungani muli ia, ka fe pe anga le kula i mai ia le malo o lo tu malo le seminei. Ta fe o le mea moni le lava e fai atu tala. Se manu tātou e whale tonu pe ana whapea, o lewa na sae le vaa Samoa. O te atala ai le toi lili wina, o tala fo ia le tala fo ilea le tātou le taitai o le kālesia kātoliko lea na lafo tonu e li whapea na whala o i tele le la fonga a le taitai o le kālesia kātoliko. E li whapea na whala o tele so sisi le ina i tonu a i le tangata na sau whai e tonu o le tangata Tuilaepa. Anga i tonu a ia Tuilaepa o le a pāle no. Peila pa a maua sesi. O ana tala uma le ala o taunu'u. Le foi la o maisi le tio ia. Ma tau ma fai reverse le tala. Reverse le tala fai mai o le tala na fai le taitai o le kālesia kātoliko. E refer i le fai ngā malo o lo tūra i mai le temine. O tātou whauta i eisa moa i le mea o le soifua e le uma le tau whaaleanga. E le uma le tau whaavalea, tau whaaleanga, o mai isi fai mai le ioe. A le loa mamau atua e Samoa, le aima se mea e lilo i le vaai Samoa. Ia, tātou talo ia le whartua o le lio vaele. Te leo lopo whi uanga i eipo uanga i le lo i sili. Ai, te tari tonu. Mana tua fo i wha uma tua wha pēla o tautua mala porkalame Samoa i ate oe. E anga i tonu lava lau porkalame i tatu whainga malo. O te le selu, o te le whatie e fo i se masalafa. O te avatu a whautuanga moni le alofa.
Le la tolu le fava yaso, le la savali tuja savali le masina. O fata vale vale tala ia. O mori mau wa uma ona maua. Le o ilonga mai lava ona tula I mai le ofisa o leo leo. Le foi wa vatu lava no le ofisa o le lo ia sili. Ina ia mafai ona vave tali mai io e po wa mau mso ta inga ma leo leo. Le lava o te fai atu le tala. Na o atunu te tele nei. E tu ma oti le vaenga o leo leo ma le whamasinonga. O lewa na maua le iunga. Ia vai le la toru vai aso. Le la atoa toru vai aso whaata vale vale le mori mau o tama le o Samuel. Le o feo sofi mai mori mau fo ilisi vaenga. Le la tele ina tele e mea whauwhaupena vai atu. O le tusi o tenio e seta. E te maua I tu tonu tala ia. O atala. O tala o mea whawhatu. O mea whau. O le arme no o ye fau fau nga na manu fa oso no to rua e alu fau le la au na to e tau tau ya na manu malana fa na u to se fu yo au ta to ai o le fa o le fa tel ngese e ono fa le tonu o le fa tel ai e ono fa le tonu a o le fai o le me tonu man me sili tala fe ngai matula fono o le me na o lo tau fai tu lei o fasiomi lua tolu vai aso e fautuaina fo le tatu whainga malo ia ono le matu te tilo atu le whamalama o atu nu te tele nei ia o ta masani fo I le whaangai oinga o lato whamasinonga o tu langa whapena ele umi whapea ele ngata ua tolu tau sanga o tau sua sa ili tangata le foi la ua maua le mori mauola is an eyewitness ai le maua le tonu ele lo apo le atu langa o iai melea na na fata oto fala au fala to ai o tafa le tatu whenga malo vave ta pena yo e fai unga le nei fo yaso ia ma le urua I usu ia o le fono usu o le tatu atunu ia whamanuia le atua ma la utoe whamanatu muli mulia o le pale mene Samoa fausia I matai o matai ese o tupu matamali o li I mawhai pule o I tu malo e 5 matasi o tatu atunu. Melea, te whai ua tua whapea la u tala noa. O ia ni to iai se isi sau ma tam whai whaleanga sua whamatai o tatu atunu. So ia ni to iai fo se isi au auna. E sau ma whapea, ma iai ni la fonga whapea o matai o le atunu. E le mai le atua. Ia le nāna utala noa I le amatanga, le leto e sira tutoa. O matai o le tatu atunu. O tō whinga o Samoa. O mea whale atua. O mea mai le atua. O mea na au mai e le atua e ta pena I le loto I whale ma le sio manga o le tangata Samoa e o ila nanga ngana ne afua mai I le sio manga. Wo manatu Samoa. Ia o le na, la ua fionga le tamata I pāle mia, ma le sui pāle mia. O le fautuanga lava e abatu o le tatu tautua. Ia aua ni so ona whaatere ngese. E le leili whaatere ngese. A iai fo ilona. A o le whaatino ina o le amio tonu o le atua e ala I leo tua wala uina. Ia o le na. O le taritonunga. Lua toru vai aso o ave I le lo yesili. O ave I le lo yesili. Ia fata milo ai fapea ia tatu mea o mea ia ua tatau o na whaangaioi ma ia tulai mai waile e le lei ele tuai. E taunu'u son taunu'u le lei. A o le fas, e whaatere ngese fapea. Ia leo tatu wa ia ele o sanga tonu mai leo. O le lato ngā luenga o le wha mautu o mo mea o morianga. E le o lato e whaia ni decision making. O le mea nā wha masinonga. A leo tatu wa iei ua wha fia na o iei mori mau. A le ata,
O le popolenga le na o le tatu tautua me la onanga. Aisea, le ngai fata vale, fata milo, fata milo, fata terengese, o lona fa iunga. E tupu mai ai, ua le mana ia, oi. Le lei le tatou tilo le lei, ma tilo toa. I nai vaenga ia. Ta te tala no atu, i lata, i ata research, ma ta me fai, ile nei atu tele ta te no fuai. Ia, e tau o tele, ia vaenga uma ia. Aua ne tula i mai le fa te terengese, e tula i mai ni tala, e le Faafefi nai Samoa. Pa wale me mauti no Samoa. O pa lota la iti uma talu o na tsui. O pa lota o itu malo uma na latu lango ina le hero pipi wanei. O le fua faata taulea. Ma le fua faata taulea. Ua tatou loai. Ua fuli lava Samoa. I le atu nuu o lo tula i mai i le temne. Al fautuanga. Io e. Aua ne umi fo i o faata vale. E whaia ma le amitonu. Le official lo yesili. O tiutia ma o whaiva. Manuia le atua, la ofionga tamata si palemia, ma le sui palemia, ma le malu le kapeneta, le pale mene, le Faafetai, ma le sui Faafetai. Ia, Manuia isu ngā fono. Tapo iatu Samoa iso se tafa, ia Manuia le atua i o tau tiutia ma whaiva. Teminei, lau tau au na masani, Tuilaepa Faafetai li o sua, ia o te whato wha, soifua atu Samoa, soifua mai Manuia. No tanu moni tate fiafiai o te sa ili mea e Manuia e te ulu ola fai manu tu mau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vinga ia le Faafetai I lo tatou inu lo tatou nu ia talosia lo tatou nu ia Manuia.
Goodbye, my Feleni, ole aote. Ola ole basa, eli polei beleki. Ei hala mai Samoa, sia ele ele. E mana tua vai pea, le au pase. Oh, I never will forget you. Samoa ni haloatu. Oh, I never will forget you. Samoa ni haloatu. Say Faafofoga'aga, my Samoa. Say Fayatu, Taulapapa-Victor. Say ole Susana, so soina. I felt pele, oi Samoa. Oh,